de wabu de yabu no na obi esresre enti no ese me mama ne me papa do de enti o nyine no wo de ni okowura relationship na be ma no amono a be ma ne no office wo no bo me na krokro me na me hunu se wo do me because that is how you define it odo no a kire no enti reverend semete wase a itina ya na ebi mu bisa se edi enti na ema mostly they stay in abusive relationship no just said o nyini no no hu wo fie no o feel say normal enti wa won say ye kire mu I don't want to go ahead of myself because one will say nipa free fie and a free bi a fie bia ni musu one will say entina the possibility say me ba be seme no 90%. Yes. O ware be ma also hunu be ma ko a wa ware no asema me be kan futuo nanso mumemfa mu nyansa wo yoba na wo ware akani be ma oba wo ware akani be ma typically asantini be ma a bibi kakra wo ne nsem na owo ne maame support o ma so meka na se wo ye wadwe se wo di life be di agora o ware ibegu okay akani be ma oye na dwuma kama kakra wo ne nsem na owo ne maame support de oye bia ne maame fo aso so wo di ne life one umu no na person titi ne so brena se ye no se de wo oba no pa ebegu okay enti oba so who se wo kunu ye random on pema ba wo ni ye bi be ma na kofa oba sa ne ye ni jai number 2 wo kunu wo shia no wo na djuma okura ni sika oye boastful okofa ne ba efie no oba mu no ma honyo because be bi wo wa no open ne man wa warning the girlfriend that okay side chick no was in frame fie da time say men frame time say frame ba me community wo sa be ma no obune yire eti wo su bu hu okay men kokko ni phone so men search in fact we no see the nyama kura na hu file bi receipt bi a to twene nkobi sa na nra na awai oye boastful obi to asema ma okay ma mem se quantum ope kwatwe wo aka che osa ene mu amuka ho nyina ene eye bukuada 4th September 2024 erade waye bi enti ukwadafo nyina mo aye wu mukwade nyina no ye mamu nyina very very special good afternoon mo amosha ye na mutie ye so ye chiamo ewo kwan twonko so ye de mo aba dwumadi a ye frɛ no Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 na mo san ahwɛ ye enso ewo Onua TV mo behu ye ewo Facebook ewo Akoma 879 ena Beatrice Piogabra ewo Facebook ho mo behu ye ewo TikTok ena Instagram ena YouTube eho nyina ye social media handles no mo behu dwumadi ya ka chem se dwumadi we eye ewia abenkwan no ede ne se bibia bi ewom nene ha na me wata kakra na ni benya adantam ewa ha sei ahinasa anasa ono be 4 na ya na ye from sei ba akoso nam kwan mu eba enti anti bi me kura bata no etre na eye kese enche bia nene me mata na benya no ha na o se opese nkoye kakra so baka nse bo kakra wa ha dada ubehu anti bi the other part of Aunty B enche bia ubehu no ewo dwumedie so na answer na me introduce no any atakakra original atakakra no ma me fa motivation no emfa ma na sa motivation we say if we chairman odi no kwaku apia ho e na o se me fa ma mo a mo hwe yen na mo a mutie yen enti chairman koka won sam no e na me de betu dwe o say onipa bia se wutu kura onipa a wodi wukuro no e kire no so ati ase de odi kro de kwakire na bia na okita spirit bi obehwie gu kro de mama kro de yawa ebetu no obeto kakanka ebi kra na okita moko na odi betwum we oka no kro sa na ya o se bio ekura etu o na eye wasem bia etete wo wasem bia hawo hunipa a woka wasem de kire no esan se nipa kro na woka asem na kire no
or to say or je na asem ni to say ya wakoye ni ho e wa abonten anase wakosei asem no kra e de ama wo nti ene chairman koka odno kwa apia oseme kan che wa wutie me ene wa wo hwa bi say hunipa ubie wo kro so kire no hunipa wo kan asem e kire no eno ene ye motivational odi asoma me se me fan bro na me fantu me hofo ataka kra fantu ne hofo adantam suntu ne hofo de onam kwa mu ba so on fantu ne hofo ne nyina ye fantu ye hofo pese wo hunipa kra na ne maka say menya me nua bi wa owura ha na me se papa Joyce Fiega bra aje se me bi sound na se wa wo apeti sweetheart yes so where the me na make say yes so ana yen say yes sir aka jire na kapagi so de ne ba ye de na ka ne na ka no wa me atoaji we are nice dodo thank you we are very sweet yes so the form you na udi ne dey say mpacho me the sweet me aha so you sweet auntie sweet baby so na obede eti ene menya mata ba akwa aka me ho ina na bila ya ntafo na ye Ford ye frɛ ye say ntafo fo no ahranan eti bi me ye panyi ese ono by hook or crook mama no de otoso mienu pegi betoso miensa de onam kwa so ba no obetoso fo enche bia obehu ade kronti a sweet maybes abeka me nchen e wa ha ata otoso miensa say oya ata otoso miensa eti say pegi Aunty bi adom na say ni ono say ni oni me say de na chese oso ne say hwe nanim ye na onim no unia no no eni ano enti ene eye ema nkomo ukwada nso de onsa ya yesi yedi asase eho enkomo enti ene lands commission for de eni omo bedi nkomo wa ha enti unia bi si ode lands commission for wo asamo a ka chom say nanti bi na bilanes party so makotwe lands commission ni nyina ye de abaha ye bedi asase ho nkomo lands commission jumadi a omudi se ye ka yasase ho sem ewo oman emu a na ansa na mekominia sweet mavis ho no ye dikia ka che mo se na me ya adom a 21st of September abosumi ya ye wo mi ne da etoso eduonu baako e na Akoma healthy child fair no ye de ebremu we eye Akoma FM e na ya hyehye ye ne Confanochi teaching hospital e na Pediatric Society of Ghana eye a doctor fo a omohwe enkra e na ye de sa dwumadie ebremu e wo Prempe Assembly Hall na eniama bekoso bi enie ye behwe enkra no omosen omasum omani omadwi mu psychiatry ho no kra na ehia me chese se akra bi ho no ma oyetibo ne ma mesi be de oye bom dudu o ebi ana adwi no niama nkoye ebi oso akra no oye keka me ba na ni so hye ubo no bebo obi ni nyina ebi ana ye adwi mu haw e na wo ba no ya aba no so nti a doctor fo no ebe ye psychiatric examinations nyina e wo ho oba no ni fie a wadi no e wo ho aduane a e wo se wo de ma no enti no oba no enyini ni nye fe anu wo se na didie mu no e bia na enkoyie ti a doctor fo eni e ba be kasa e de afa aduane ho akradin fie a wadi no eni aduane a e wo se wo de ma no general health care e fa enkra ho enti akra ya wo ne ne nga doctor fo yi wo se kofie no betime de naba e kopim se oba wenya 18 years e na ye sa dwumadie e de ama wo mo enti yesrew enyi ohu enfiri mo ba time ma me papa memenda ni jaye ye ni ko jaye ayefro no ko jaye masom na memenda ba kwa akoye di jaye na sa brada memenda ba ko ne die fa oba ne bra Prempe Assembly Hall na doctor fo nim di fo yi enye sa nhwehwemu nyina emfama meken wo ye mu ahyew na so we nanti bi betini etua nie yesrew eye free ye nje osimpoa ye nje okapre doctor fo ni show free a bibia enim na omo boa ye ma ye de sa dwumadie ebro KMA eye Kumasi Metropolitan Assembly omo support ye Live Long Nutrition and Diet Clinic and St. Ben Jewelry and so sponsor ye ama ye de dwumadie e de abrel na mom won so ye pharmaceutical company o ye nkranro o ton krampa boa o ton kranta ade enkra school bags bibia fa nkra ho bia no o pese sa da no so o beton e wo dwumadie na se akwanya e wo ho e de ma o frɛ ye number 0209 119090 0209 119090 na oni empanyimfo endi enkomo na ma me ne papa won so wo de wo ba beba no won se ye nyiwu emfrim na wo de wote wo sa na ye hwe wo ba no na wo de wote wo sa da bi doctor fo no so be ye screen na mamo e wo hypertension sugar level diabetes o me no be ye nchekere afa sa de no nti wo ba tan no so
ubenya chefa ewo apomudi kasachre ewo dwumedie no ase na ye ka ne sei na ye maame bi nso ne ho akire no Muhib Hassan ne maame Aisha oni yen abedi nkomo se ne ba eyare opese ye boa ne ba no na ne ba no ye koye no operation wenya hole in heart enti se Muhib audio no ana Aisha audio no aye ready a ye bebo Aisha audio no na etiefu amaboa yen efiti mra ye dan dwumedie no edi no yen so yabomudin yakacha mu se nyame ya dum efiada ne ye dia appeal for fans ne ye dia ba ewie obi ka na se mo amboa ya na maboa yen enti de yen so yenya no ne ye dia ma no enti ma yenti Aisha ye ba na makomunia atakakra ho etiefo mpamchew me ba Muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia o tie wa afidie so eye kumase ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia ahemfo emum brantie mesre mo am wo pass mo na ohia mwa be 4 billion ne de na kɔ ama o makwakoye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni honom na mse me koto srem medwa atoam se mesrem a mo hwe ne anje akwala na nkwansuo ugo se ye 1-2 a o se me home je se me de no wura hye de no ko hospital ni nyina ye kan se skasem me so a se me hu enye o papa so a na dwuma ye den agu nti amasese na adwindwinti mi chese anadwo se obenum nsuo saa ma de ache so wahunu nti mesrem a mpamchew atiefuo pamchew emampanimfo bibia de obehu bia obetima reho se mesrem a kotodwegufo pamchew momboa me na akwala no ontimi entina wiase man nti mpacho de aduru ne de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne home no a chese metete eba ne sa na me so me pressure ekosoro nti eba sa mikro ya na mekwa akotena no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na chese onya ahota na yasen abafi nti mesrem pamchew obi bia otie me bia kakra obia wo bia obia bomboden ano mboa me na akola no onya nkwa mesrem ti kakra me so me wo kan enti kakra ye maame Aisha ekan ye no aboafo maboa ye papa enra ebepem sa brain so mu a maboa ye enie Martha Ankora Derek Boache Emmanuel Ofosuhine Masaudu Yaminu John Ej Dina Mawena Kodo David Kwabna Ekorim Comfort Boatma Mini Rura Kamara Justine Kuma Benajama Hamdiya Musa Linda Jesse Ajua Walker Gifty Abre Grace Ato Theresa Brobe Kingsley Nyame Kofi John Nkroma ena Josephine Efia Arthur enti mo ena mode abrayen efi enra ebepim sa abrei wutie afei ena aka wakoma na also pese irade ehraw ewo adoye kwan so as number wode usika befa so edi abrayen enie 0530507849 0530507849 0530507849 edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM yeda se papa afei ma membra atakakra aka Sweet Mavis na me bisa ne se die nenne menya ata baako edi aka me hu sweet wako de ami hu asie woda na menim se no behia wo soro ha obetina na hu se yesepa yo eni akwa aba me na majima konya kakraka na watoa me habo kompacho na ajo we de me da se ne akonya okay me ba wie ya we de eye boko ya asem ya asem emu hwam kama kra nyame ya aduma on the 14th of this month okay ye de odo odontin time baso life mpacho say odontin time baso odontin time bi na ye mre bi no enu a I see ye de ba live na a program e ho dada my committee for any onua for nyina nim say program that's right what now that see na me facho why odontin time I baso live crowd on the 14th this month ya me there be na watch ye de be hye so na de make kire ahefo ni etiefo nyina ne say ye program e ho dada wo nim say educative program a
ye de echeche awarefo ne omo afi no mo be kompranchi mu ehwe se de omo relationship ni be koye na ye ba na we ye ba na ya ba ne vim so pa that's right penifo say oba kwa ajaye no ocha na osiesie pan siesie hu ne hu ya ya kwa kwa siesie hu ne ye ba okay ye ba ne bu ye ba ne vim pa okay anti eno anti na wie it will see ye be sha se da ben we patch on the 14th of this month say me da be na wo chi na first time you sank ye no 2 days say de ye no ba ko pe ana ye no ba kwa fe ne ye wo me up nti ye de share system na enche ye be ko 2 na two na say me that time ben na ye be sha se ye started 9:30 na ya pon 12 say ye ne dada then na mo ye dada na nti hwan mo sa na ye nhwe se odi o beba show you so no beba ka o me ka sa marketing ka beba na ye de o mate kakra I see I ye duru ha etifo be hu se ana ahwefo be hu se mema ye de o ma ba no mo be ye adwuma no mo be ye ni mema nko a me pacho bi wo ho a edu be bi e de ma be bo every but I na mema no hu hia mo because on say mema na omo ntan kasa e wo relationship see ye be ma ye hu omo problems a omo face ni ade so that o your ba na wo ha o hu di nti a mema ne nkasa but enyama hawo ma ndie ye no kre papa mema ne be papa mo ma be kire ye di nti a nyoma e hawo ma gene ma ne ku o mo pa ba o nte so mo ese be ma nsu na hye no ho wa ka hye no aka hye yo it will see baba so da ben na ye pa ho tuma kra me pacho on the 14 I me dey be now na watching and ye be she be about 9 na wa ju seat ubeti odontin time din from 9 to 12 okay na che say ye dwumede your first part and the second part na no ye de ho no ye de mu odin de mu ade na okay tino nyame ya adoma we de ye de pa ho entuma kakra bi e na ye de a kire me gidi se free sa abre ko ya hu sweet mavis na matin in kan die efi enne koya mo beti LPMs ni wom mo beti jingles no so say na mu ene de keka ho ni nyina nti no ye beba so enwumre yes 9 yes 10 but whichever way it is nyame ya adoma 14th of September jumedi no so ye bo 9 a de afu fidie no to say 9:30 a wutie ye 10 nso a wutie ana meboa o ya beti saba live nti no kwatu ho na odontin time se na onim de no mo ye wo ho dada me to de bia bitie bia yes na ankonamfo say de itimi ntie a na ye fidie na ye fidie na fri o ye double dia na utie na senya makeka niama na de atwa so it sweet babies o final words na minja akwa na panyumfo na tie ya ne colors ne omo won sem ka me final words and say said the tie for ni ahefo ni said the tumedie nyame adom on this 2014 for no Saturday every week no about 10 beyond na the radio okay na onti odontinta okay na ebe ye dwumedi ebe ye strong say ye the film neighbor me am hwede de no de ba ye crowd the film neighbor ampa yo it is sweet mavis na mate ne nka no ye odontintan na ye dwumedi a na ye wo fidie eso dada na ye de kwataye so ehu yakwahye ne yie akoma fm ye bibia ye hye ne yie na ye de aba ne yie na mo sua de na mo nyanim de enso edi efri mo enti ebeba so 14 September 2024 year anajo 10 na ya hye dwumedie no ase enti medam ase pa na ndem aka chem se wukwada bia ye di asase ho enkomo na wukwada bia ye de ebremu enti enne ye ne lands commission for ene wa ha se ya ye ne omo ebaba be di enkomo na omo de na me hu topic no me hu de me fama wo mo eti de kan ya ne say the role of lands commission in the lands issues in Ghana eti lands commission ye kan lands commission omo ye hwan e ba ye nsa sensem a lands commission dwumadie ben e na omudi enti empanyimfo mienu enene benya omo e wa hanom sei na me se me ameka lands ho nsem na mewie no na mesua de mewie ya na me koye lawyer chese nsem na ya me hu e fan sa sensem ho no ehun anu ade papa na me wo Mr. Emmanuel Daku Ofori ono eye assistant land officer ono e wo hanom ye no ebedi enkomo ene ye wo surveyor Christopher Atanga ono so eye lawyer regional head public and vested lands management division ono so e wa ha a ene
ye ni omu mienu e na eba di enkomo na omaje omadwe mi omaje oma ho me ketwa bi na me di wei afem ansa na me introduce na me wahwe omo a me bo omudin no eye me mpotemu keteke on say ye morning show no so no ye wo Ghana Akoma ye ya isi me mpotemu na mo friend na me mpotemu ha yesei na nne yesi ye ntina studio ni entie mu hawo ye entie mu su entie fiada a edi manim ya ene ye wukwada echina ya wada ni fiada anopa no nso ye di keteke no ye di airbramo e wo Tech Junction Tech Trotro Station wa ena Sir John William Evans Inkum eni omo ka ho ni nyina obibini production team members ni nyina ye di keteke no ye de baba be si Tech Junction inti mo amwo sa area mu ho nyina de sada efiada anopa no ye ne mo ba be hwea bom na mo de mo haw no abeto Sir John Evans eni omo maka nanim na ya pe ho komasibre e de amamo inti mo hia team no e wo ho efiada Mr. Emmanuel Daku Ofori me pacho no ne de hi me hu mema mienu okay welcome. Thank you. Pacho ho ye de Nyame adom pa. so wetimi akatwi pa Aye beka ye de be fra ba ye beka twi na do so asen de afrafra no okay eni e was surveyor Christopher Atanga pacho dini ye correct okay ono so e lawyer regional head public and vested lands management division me wi be san say na ye different from lands commission na ye di sua de pacho ho ye de Nyame adom pacho wetimi akatwi pa oh eni ene de baby ame wo no e ha ye ma me papa yo enti ye shase ye kra na ye shase a obi beka say ye ka lands commissioner mujumedie pa anything me starting free Mr. Ofori hono ana okay but metro question the you comfortable be opese o answer no mama nye no okay pacho mate lands commission no said the word ka aban jumaku a ye hwe ensase so okay titru aban nsase na ohwe yemra pon constitution 1992 constitution ye dwumadie no ya hyehyɛ no article 258 of the 1992 constitution de dikan pa ne sɛ ye behwe aban nsase so nsase a ɛhwɛ aban nsam ɛna nsase nso a aban ɛhwɛ so ɛde ma nsase wura nom ebi tse nananom ene ebusuafo pia aban age omo nsase a ohwe so ede ma wo mo ena efese nsase bi so a aban na nkasa waje a ehye aban no ensem okay na if you want so a ye san ye nkratasem ye register nsase se wakoto wa nsase wo de beba na lands commission ene ye hwe na ye di hu juma ye register won sase no ema nsase ni hu nsensem ni na eba bedi mu na nso so ye san ne nananom so di nkita ho ema ye cheche nsase mu e de kire ho na ufiri won so a survey wa koto asase a e wo se wutimi ye plan ho plan a wo de behwe nyina no lands commission jumaku no ene ye hwe na ye firi won so a ye land valuation valuation say ebia ye ba be ye wa koto asase ye stamp duty bia ye twetwia na say aban ye ba be twakwan bi na say bia wa asase bi wo ho na say enema bi wo ho no ma bi e kwan be affect ya valuation na ye be no lands commission na ye hwe na ye land title registration lands commission na ye hwe nti ye nwuma de ndie edoso okay nti valuation ho no se bia aban ebe ye kwan na mefuo wo kwan no ompe eyi no ebe affect mefuo na landfo mo na mo behwe na mo hu niam e wo efuo no so no ebo yes sanity compensation mo wi an mo determine say o ebo no say nti compensation say na ye fa ma nipa kro na e kwan ne beka na lefuo landfo mo adwuma it lands commission no okay ye lands commission no say ye mechire mu say me ye head of public and vested land lands commission no ewo divisions I can be say mu divisions and functions no because I had any public and vested lands no division 9 mu divisions near 4 okay enkane no before 2008 na ye wo jumanku no
a share lands commission as obia ede no. Okay. Ena ye obi Lands Commission Act 767 Okay. 2009 eba ye edie nyina ebe boom. Enti former land valuation board me chese omo no mo hwe se bia ye compensation no. Eno no ebe ye land valuation division. Okay. Okay. First near obi be friend land title. Land title. Eno so aba be land registration division. Near wo survey department. Eno so aba be survey and mapping division. Ena ye wo former lands commission ankasa na ne di lands commission na yenim dada no. Eno no na aba be public invested land management division. Aye. Ene se me kasa me ko eyi Lands Commissioner meti. O se me kasa me ko Public Vested Land Management Division. There be unti ye. It's as a Lands Commission ye nyina ye work towards Lands Commission. The Oba Lands Commission ho na na afi say ye be director so obeko ha na obeko ha. Okay. Okay. Yo into divisions na wa kire yi. Say mo ye 4. It is a GRE. Okay. Ghana Revenue. Former your customs division. Sa na Lands Commission so ababe. Oh, okay. That's powerful. Sa education. Okay, into yambra types of lands e wo Ghana hanom say. Type of lands are ye wo. Any land bia no mo role mo play e wo sa asase no ho ensem. Mr. Fori. Okay. Ghana hano. Senior surveyor, lawyer Dikan Ekaya. Yede Emra, Ede Di Ejuma, Ewa Lands Commission. The eba and Sasana, Yawa Hodo Baby, Senior Wokan. Yawo stool lands, Ewo, Yawo skin lands, Ewo, and Yawo family lands. Pacho, stool lands. Yawo stool skin family lands. Family lands, Ewo. And Yawo state lands. And only a public lands. Okay. Your state lands. Okay. Now with the state lands in the crown, and as a public lands, your state lands, dear, abaya jinam raso. Or they atom. That is the compulsorily acquired lands. Send an surveyor can be an abay person equine. Pese odiju maybe a year in the interest of the general public. And as a Ghana ujina emraso at the top assassin. And state land, public lands na kasanso no. Ye wo road appropriation so e wo ho. Enti ye wo public lands no se na make ye mienu. Compulsory acquired lands no. And ye wo road appropriation so e de e wo ho. Na ye ba ya santima mu ha. Ye ba ya santima mu ha nso a. Aha no esan se eye enkonya ensa asenti no. Ye has two lands. Okay. But ye ko yenu anu mo wo esiremu ne potemu na ho ne skin esan se ahemfo no omotena enwoma so enti agichemu kakra ewo esase ho no. Okay, enti no say ye ba stool lands na modwumedie na money stool yomo amotena nkonwa me say ye stool lands no mudi no ene skin de no insusunya bi ewo mu ana ebia na obi tie yen because aya yenya calls from the north ye program ya nti ene mo mo ye stool for and dealing most of the time no and so bi edem lawyer yo mama ye kakra bi mfa kan ho say unzo ye say government lands no na government land no ye wo state lands and ye wo vested lands. Okay. Government government land you no cry ye wo state. Okay. And vested. Okay, near Pachochi. So the Odika Chichi Mona state no aban ena waji. And they are buying so no be anche. Okay. No be any. And they are buying dia. You know. Say uba kumasi mpotem ha say ya. Your baby to say rich. The nyame area honom oko inshia so baby. Said all kind of road appropriation. Your you are buying the emra ena aji ababedi aban sem. State land. Until wo fa baby to say swami roundabout. Ede ko ejura. You will be a friend of road appropriation and no dika body, from the center of the road, 300 feet. Do you measure ujina kwani fifi now measure 300 feet. From if to the left and to the right. Yina aban there. Okay. Enti wo tafo ede ko pankrono ekoko fa jamase aguna mampon ekosi ejura
wo nyina 300 feet from the left and right kwan bia na say da be nya kwan bia ye wo kwan bi mebobo bia kire ti saa kwan no mra ene ede aja ye fe no road appropriation Ashanti administration ordinance 1902 ho na ye saa kwan ni nyina ka ho wo saa fa saa so amekwan na runabout ede ko ofin so bebi a barrier no ewo saa kwan no so no 300 feet from the left right 300 feet eno so ye abandia under the road appropriation saa na ufa sunwane kwan no so a eno so wo de kwa kopem even ufa bibia ni ukudu bibia ni u branch so a eho so saa mankran so be kwai ye wo eje so to onwe ediko efijase ediko eje so saa kwan ni nyina no they were acquired under Ashanti administration road appropriation ordinance nti eno no state land abandia okay tiano de say anytime bia say ya gya to ho na sa aban nya ba ye hwe kra na wo bibi kosi wo na say aban ba na osimi hia nya fe na maso twi bi e bebem aban dia de tie no say ye ka say aban asase bi aban asase a eno nso nkire say wuntimi ye ho ye ntimi enya ho hwe ye de bi mo binom ankran say bi say rage say okay because of the purpose now ye acquire nintino it depending on ade ye de asase bi ho a ye gi for military purpose nti ho no soldier for barracks aban agi aban asase nso ye de ye military ebi won so ye gi a ye de si adan ye hwa ma se de be ya ntotoye ebekoyie na obia nsi dan by heart nti ridge ho no say no aban gi si ye de sisi adan ye de ma ankran momo de sisi adan nti ye ho no wo pa asase na wo ba aban ho enye nana na de aban nti wo be balance commission na wa apply na lands commission e de asase na e hoso ye tunsan ahemfo ne se ye nto ye tu momo ho ne ye tu Debbie bajo mo ho ne ye to yen friend ye to ye lease ye bi e friend lease ye de mawo be 99 years say dependent say commercial na say residential e bi 50 years e bi 99 years ti ye de be mawo e won fi du fi no so a e san ba ban ho ti say de nana no sa na baby ho so yen fa say road appropriation no ye nana no di nkita ho e san so mo na o mo ye layout ne sa eno nti bibo ha ye ma okotu nsa kakra e wo nananom ho na o dia balance commission na ye nkrata ndia ma okay yo nti yemba vested na nti vested no so ye den so be che ye mu yi na say ye hu difference between state land and the vested lands vested no eno no say brofum ye be ka say government no ekuta legal interest emremu no ye dia hye lands commission sem aban e na hwe so nemum no se bibia frimu ba enye aban na eba ne ho yemfa nse se nipa no betwia rent bi obetwia se asase no ho sika bi obetwia ni nyina ekọ nananom ho nti aban no hwe so e de ma nananom nti enya aban dia nemum aban ebi ti se yemfa nse yewo where the cooperative land is bi se edum ha se eye OTB ifufa edum ha nyina bantama ede ko amakum side honum nyina no aban na hwe so nemum enya aban dia sa nana nana no dia na oba yeru asante ne sase nemum no aban hwe so ede ma no enya aban dia aban hwe so de ma ahemfo ede ma ahemfo nti ho adodode ana sa akade bi aba ekọ aban ho ekọ nana no asen etue bi ama aban ana na se bibia akọ nananom ho oh ye wo mra wo ho sasasi bia ye Stuland Stuland Act under anase constitution ankasa kra no e kire se de sika bi kodi nananom ho a nsase sika kodi nanam ho ye wo se de siche no ebi ko nananom ho ebi ko assembly no ho nom na ebi nso ko traditional area enti ye no nso so constitution mra na kire se de sika no ko ho a omo de be okay yo yeda sepa afei ena wodi wafidie no ede ato Akoma 87.9 ena Onia TV a ene yedi enkomo ede afa asase ho yaka chem se ukwada bia de yakasa ede fa ensase sem ho esanse dwumadie kofo bebre ena ya ede omo asase ho nsem ede eba ha no mu sei ene yakasa da bi ene ukwada de yedi mpanyufo bebre ebeba ha na omo wonim de ede fa asase ho no oma baba be kire yen na ye bie phone lines 910 because ebi wo hono na mo ha no ye kra no ye nim entimu bia ye bie phone lines na mo frɛ na mo ni mpanyufo no question bia no o metimi eyi ano ede amamo enti enne me wo mpanyufo mienu a o mu fi Kumasi he ya ye lands commission
Yɛsan ɛfrɛ no Public or Vested Lands Management Division. I mean kan nyinaa mbom. Ba ne nyinaa ɛyɛ Lands Commission na sɛ ɛbɛyɛ a o frɛ ya no sɛ Lands Commission mpanyinfoɔ ɛna ɛwɔ ha yɛ ne ɔmo edi nkɔmɔ no. Mewɔ Mr. Emmanuel Daku Ofori ɔno ɛyɛ Assistant Lands Officer. Ɛna mewɔ Surveyor Christopher Atanga ɔyɛ lawyer, Regional Head Public of Invested Lands Management Division. Ɔmo ɛwɔ ha ɛna yɛ ne ɔmo edi nkɔmɔ. Na yebeto ankomo no so no ma yenko me nua be ma Collins nyame odi ni mire mfida Collins nyame ni din no ene ne honam no ene ne voice no enya sam keto akra ofi Power Specialist Herbal Hospital me ma me akosia edua ya ohene yire nana bebia wo bia ye chia o ye mo nkomo Collins yama ahwefo ne atiefo nyina eba Power Specialist nkomo die so na odofo mentwe wadwon ensi so se Power Specialist Herbal Hospital ye apomden aso ye hospital ankasa prekope eti ohaw biara efi uti so ekosi wona ase bomoden se obefre ye numbers ahodo na do wani akere Power Specialist Herbal Hospital na ye behwe edi ho dwuma edi amount numbers ne 0244 54 44 22 Vodafone is 0200 38 31 Your WhatsApp Akoma omo na ntitiriu me pa cho 0555 79 That's where any bi wo Takrade ye wo Anaji Estate me pa cho enkran kwabenya ACP Road osi ubesi wo Power Bar Stop edo obekọ ho afei Kumase ye wo Feyase just go filling station opposite to pay ho ana Power Specialist Herbal Hospital ye butu a ye di adwuma ekon yare ahodo de eboa omanfo na menu aba ene mene omanfo emmo komo kakra na menkyere obi se enei doctor prescribe adroma wa mesraw ade afen se self prescription ade se odofo ehu pɛ yie eti bomoden se adro biara ebekɔ yam no enye obi ana temantwe bi ana waka kyo se kotonom eso ensunsuanso ewo ho afen so obi wo ha wo se ya fro yade ni nti ya na wotwa kakra be pa kyo wanka nti wo se kotwa ema abrabo ensei eti eno so na wa hye ne nso ewo ho ensam we nyina ne niema we ayeye aditia nipadua no eno na ekofa ohaw ede bre ye brebo no eti ene obehwe na ohu dwaw ohunam eye wo ya titiriu ene obo ase wo nsani fa so be bia brebo ne da no odofo na wo tete wo hopa yie wo kiri bremo etutu mese wofu ayere tan ama ase enam bi ene namu ya edi agro wo mu a mesraw hwene yie ne etu anamon we ya kokobon nsam a eba wo nkyɛn akyerɛ wo sɛ oliver no ohaw ya aba ho na ene nam so ema hepatitis no kyerɛ sɛ oye enso anya bi odofo kromade ene wiase fa na nyina ne amo na bodiri na osua hunu ne agina tum sɛ eba hepatitis yade a otimi esa etu ase ma ade ho no Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosia Aduaya ono na yekanfo ama oni sɛ empo sɛ wanya nsunsuanso a na sɛ yaka kyerɛw sɛ hepatitis no ebi aba obogya mu aba nipadua num sɛ ye ABC ene ne yakeka ho nyina no odofo emfa wani enkyerɛ ba bia sɛ Power Special Herbal Hospital Specialist Herbal Hospital ɛhɔ anade wani ɛbɛkyerɛ na yakono prɛko ɛde ama wo cholesterol ɛwɔ nipadua num a na ye ditasi akyerɛ sɛ cholesterol ɛwɔ nipadua num ɛkɔsoro wayon ɛwɔ nipadua num ɛkɔsoro a mesrɛ manenye wasɛm hia hwɛ ni hwɛ bi ada kyerɛ sɛ asɛm bia ensi enka a wonto hɔ ɛna didi mu a yɛsɛ fɛ bi fatty liver ɛkɔfa ɛde ɛba na no nso ɛba sa ne nua pani ɛne hepatitis mesrɛ yare akɛse we mienu ne kofoɔ ɛne Dr. Akosia Aduaya ɔno ɛna da Power Specialist Herbal Hospital ano ɔbɛko aboaw ama ho atimi atɔ mesrɛ kompo ɛna ɛtete wo a ɛyɛ Power Specialist Herbal Hospital edi ho dwuma ɛwɔ hɔ ya specialize ɛwɔ hɔ pɛɛ yie eti ayɛ otalo grants na ɛwɔ minim hɔ ayɛ safrafranto na ɛbɔ hɔ no sɛ ɔhaw ba ho a wo se ahyase na ɛhono sunsuanso abehu ni bi se o mina aduane kora na odofo na o minim na enya de se etimi eboa o kasa kora na o kasa no fam misraw eno na boa ema digestion koso nipadua num edi se ɛhaw ɛba ho na so otimi didi na aduane entimi enna ne yie emma nipadua no fa enye adwuma na se ɔhaw kase na ɛyɛ abro eno ene kompo sunsuanso no ebi eno no etu hu bi saa misraw mane wasem hia na tu anamofo ni kyerɛ Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosia Aduaya asoye na ono ena beboaw ama watimi ade ho prekope amafo esu awo mese ejina afana nsempie so
ana awo no ebi a onsa entimi ka ebi ana fibroid ana etete wo ebi nso na so infections ahodo a ye ka ho asem da na watwe wani no ebi ana abegya wo so a ama wo ebre fibroid de eye obi ana ye bibie etoda abusuam kura no ewo mu a yensa etimi eka eti eba wo so saa na se maba wa 25 24 no ya na eye omwanwa si watimi anya fibroid ebie se family planning no ahodo a ye fai me se obi adwuma na enso asempa ana me ka kyerɛw se wan hwɛ ni ye na anim hunim de ne yɛtɔ ne nkwa nkyɛn obi na kyerɛw wo tokuro bi na akɔfa aya mesrɛw ɛsusu sansoɔ ɛwɔ hɔ mogya entimi ensane yie abra wubu nsa na ɛnenan na mienu dakro na atwa wo de ɔso wade ho no esusu sanso bɔne ɛwɔ kyire ɔba ensufin egu ɛyɛ brown anaasɛ ɛyɛ yellow watimi sɛ ɛtenka ɛno nti ne mɛmɛ nyinaa ayɛ aka sɛ brɛma bɛfrɛ wo abɛkɔ ne begu ase de wose enya de se obekọ da biara da nanso ehye ho a how esunsun sanso no esopa yie etimisi awon kwan fi se eno ana etoda emma onsabuo no etimi emma yi a eyiyi ntoantoa bontoantoa na ekofa fibroid etimi edebre wo nanso enani gisam se ogie ewo ho ewo power specialist herbal hospital Dr. Akosi Adua ya waben etibomode saudu ani ebekire na so ye na watimi aboa numbers ne 0244 54 22 02044 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp there 0555 79 78 Adua ya itete doctor etie ka ne say ne yebekoso aka number no e de akyerew na watimi anya ne ye na so atu anamon e de aba order from sciatica na etete wo aso otu ase no na akoko mu ho eye entini yade fa nhye ehum ne aham okotena okonya so e ba ne sa no na ebia de bi nche woda etu so obi na atu adu a mepa acho yare a ewo ho dakope ade etimisi ema ekoba saa bomode so do ni be kire power specialist herbal hospital na yahwe akon e de amount infections na abegya wo so ya ene bese why ne hwebuada no odofo gonorrhea syphilis no eno a na du beko wuo mu fisa bema hwese odwonso a na ase esufita bi efrimu eba ehya ase no na emu ye ohene na nso abegu ho eba na ekọ na wayiwani wanhwe ani ho dwuma wanhwe antu aso aye because wanya specialist se power specialist am na ahwe amfa amawo a ene baabi a akoduro no me se enkachi endaso ewo ho se obema ni nwuye na adwo kakane de fabra adua ya aso ye power specialist herbal hospital feyase na yenhwe enko enfa emaw yarwa pi se ne din kaka ye no ane ye kon ewo yaso ye kai se eye hospital na yenu ahodo no so no ebi ewo dwaso a ye be kanfo ede amaw na emo numbers ne 0244 54 44 22 0200 38 31 afi 0555 79 78 WhatsApp ne 055 eno ne WhatsApp no 0555 79 78 Nipa cho ye wo power no obi te se cough care herbal mixture eno eboa etu owase ma obi ebo wa no odwonso obo wa na ne mfe eye ne ya otimi ebo wa na sebe oyi enframabone mepa cho eye power specialist herbal hospital anase ye cough care na ye de abedwa so no odo oso wo kwa ope adua ya cough care herbal mixture ne bi eno ena beboa etu ase ede amawo afi ye wo herbatin herbal mixture eno no eboa abustu immune system no ene immune system no enya dwuma ya ye bia etwamu a na abekra wo so abedua wo so eno so ka ho na ya na amawo bre no nunum bi na emwa en support immune system no watima gina ye agina brane akon adi yarewa eso enkunim enya no nko ya wo adua ya malamis eno so eboa ama wonum a atoɔ awo a ɛde wo wahodwo na waye beta ni nyina no atimi akon agyew so malaria nso test positive a mepacho unum bia ɛno nso ebetimi aboa almighty jikagiri ewo ho eboa emema bema waye mre na wato baha no ede anigye eba fie fa auto power so na mse obo wasetre be ba wo fie a eye anigye ene ahotonko a na obenya eye 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 78 Meko na meka wo say Power Herbal Hospital eye hospital etiare bia ewo wo so no
bomoden se wo de be fa ho na wo nsan emfa nko da biara da kwesi e be hia biem no be de wo si ha na makraw yo ya da spa minia Bema Collins na yensan Embra studio na etiefo ye kai mo se enne ye phone lines no ye be bie ne tempa papa e bia na wo problem bi e wo lands commission na wakɔhɔ no ma unya ho pomasibra ene ye no mo na eye dwumadie eno nti na mpanyimfo yi enya adagye se ene omo betie amansan mo haw na omo wo answers bia na omo de ede amaw enti tro number no eto ho answer emre ne so na se ye ka se mo mfrɛ na wafrɛ ye numbers na ye de ebebie lines no eye 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 yenya bie lines no na emum tro to ho enche bia yenya signal no say ye be start afa calls na ye be frɛ mo ye be bie na mafrɛ na mo ni mpanyufo wa ha edi enkomo enti say mama ye hu say ye was state lands ye was vested lands ye was skin lands and ye was stool lands and a family lands de senka ebusuya masase de lands commission mo ba mu sen ho yo family lands no the chance lands santimamu ampa nsase nyina no stool lands nananom ene hwe so okay ebusuafo ye wabusuya sase nemom no lands commission ho no yen recognize ana yenye ebusuya sase entum se wo be ye ho krata ebusuya sase yenye entum ni nyina je se efi nananom ho okay ene de ba okay ebusuya nsase no omo de som nananom ti se ebusuya de asase bi ma aje se fa nananom ho ansa na aba lands commission ho ama ye de ho enti mefa ne se bebusuya asase ewo abontem minim se ye ebusuya asase na se mepese me be ye ho nkrata asem a aje se fa abontem hene ho sanity ansana aba mo ho me amintimi mfa eyi echire sisa papers bia ma mo ho se me be ya asase no do me ye bia nim se ye busuya asase sanity I see okay yo enti no ene yesimi bisa mo land title certificate deed certificate just say certificate ne de mo ho de e ba ya na e be certificate adentia enti ye be sha se afi ho no land title certificate no eno ye den na processor e be fem ansa na ye nya sa we no certificate yo enkane no na ye wo bibia deed registration okay nti na oman mu nyina bebia obefa bia no deed okay ena na ye okay na deed no eno ne den se woni obi eko apam ana se mukọ hihye ukoje asase a nkrata na mobebo no lease na de memo no indenture krata na krata se no wo ye krata na wo se wo de krata no balance commission na aban edi ho adanse se ampa esimesi ni obenti omako akoye nhihye afa asase bi ho na aban agye atu okay enti sa krata na mo nhihye na mo aye no na mo de balance commission ama ya agye atu okay na yenye nhwehwemu enhu se nipa na odi asase no ma no sempo eye ne dia ana se enye ne dia yenye sa nhwehwemu no mo nye sa nhwehwemu deeds no deed that time na that time ye deeds no okay yenye sa nhwehwemu okay kata na odi abana na ye hwe se efamremu ana se emfamremu se bia ye fe se wo se obi sign ne baby wa sign ne ana se on sign ne ye wo se emra ne che se odi asase mo bia wo se twi asase to ewum ana se enim enti krata na nim ana ye hwe se bia fa mra kwan so ansa na face of the document na ye nhwehwemu biom enkohu se nipa na odi ma wono se owo tumi so odi ma ana se oni tumi na odi ma wono owo tumi ana oni tumi yenye sa nhwehwemu no nti ewuma na PDC law 1985 land title registration law by 1985 1986 mu hono na nti ono de almost starting on nkran kakra bi na sisia no nkran kro ni nyina nkran hono nyina no hono ye land title na land title no eno de omo ye nhwehwemu eko hu se nipa na odi asase no ma no efiri he de na wo asase no be ya odia ansa na wo nso ukutatumi a wo de ma obi eti eno no de
say yenya say sakrata and mawa e ban friend say indefeasible title e aban a ensure say asa e krata na ye ama no ye nhwehwemu tie no ne ye ma certificate okay so eti enye Ghana ha nyina enyanye all right into no they watch match it means that Ghana ha baby wo hwa ye da hwa ye deed no na baby nso te say nkran ye ken ye land title certificate kuma se kra no ye bi ye land title and ye deed nyina okay na mum ye o baby wo hwa ye land title na baby wo nso ye nye land title adentia isan say land title process nye say u fiti ya na wo ye land title no e wo say udi kan nye hwehwemu enti sa hwehwemu na wo ye no you need a lot of resources you need a lot of human resource capital sikasem ni ade eka ho enti no ye enhihye o kwam a ye bo modern se Ghana ha nyina no ye de land title no e beba be hye na ye deed na fi ho nemum ye no kakra in phases enti na ye start free enkran nkran kra ya nhye se nkran nyina baby kakra na ye di enti enfe ben ne ye start ye land title no won kran na Ashanti region ye half ne ye half oh 1986 and ye start ye land title e won kran and then we pay you Kumasi and any other regions no crowd ya mimisa ebeko na me wo kakra ndi Kumasi ya say no wo hwe baby Kumasi krojua na nkasa de e de fa tafo e de fa ha nyina de ko uko ye ne ejiso baby e hye boundary wo di fitafo nso so a ye de ko pankro side honom e de free ye first wo de ko ahojo kwan so wo de ko ampaba me side honom da ban ha ndu be hwa obu ho a waton sase mienu okoto obi wasante mampo na okoto obi wo tanoso abuakwa okowie no baako ya man certificate baako so ne document ne dey stamp bi SCC so nti baako na ye dey si wo behwemu abon si ya deed registration baako so land title certificate na eno no deed die no embridi sa land dispute bebrebe because on say no ne de nipa no they said all kind on the face of the document na ya stamp so di ama no hwehwemu nkomu kese te say land title certificate die eno no emma ntokwa ewo ensase 7 no empeja mpacha eno nso nti say sa the weakness ene ho enema ewo ho a na nka problems a edeba deed no ediba enti ne de land title no by say ye de besia no okay enti land title no eno no si saa ensensem no ano enti ne ye nhwemu na saa nhwemu ye no enye na form sa okay na form sa enti e wo so wo ye no kakaka say be ya ye nya issue certificate no ma ope na ensem ko ba ho a aban so so ebetime nya asem enti no ye nhwehwem ansa enti no saa this no ye gitum say this no enye perfect enti ne de land title enti no se me be ye land title na me be ye deed na ni mienu na take me days months weeks emu de he na ewa pa na cost involved mema Mr. Foreign kasa kakra okay with the deed no say the so be ya kan no say document ni free ahemfo na so ye na with the balance commission say be ye na aban so de nsa be sha ase no say bibia ye be ye inspection ahwe ye be document no say bibia ye okay ene ne ma ye be ka say fabric na no ubenya e de aba say onya de ba deed no a check ra no o say 1 month yet to me aye bibia e de amount okay whereby bibia ye hwehwe bia requirement ni nyina wa meet and as a ba certificate ni so a se ne o kan na esan se ye be ye hwehwe mu yie ahwe ni nti no ye publication normally in the newspapers I see ye publication okay ema ewiase nyina ehunu se nipa so ma kan ho asem no e de asase we aba aban ebema no certificate so obi wo ho asem kan nipa no ebeba aba abeka na lands commission yenso ya hwe kwan ebefa so a ye besifa asiesie ansa na yakoso aye okay na publication semunti no eno no eche ese indeed no enti eno no uhwemu a publication ne kwa timi teki bia be 3 months enti deed no ebefa 1 month na title ne so no 3 months I was said yetimi efe title no ema wa bra
bibia ye okay a obi anso am raise concerns bia enti na no so ho asem okay na enti no it means say munya de certificate no mo hwehwe mu wie na mo de certificate ne ma nipa kro na obi antimi mba kire meka say time na mo ye publication no ma hunu ena maye dia ma no ba fei na mehu say nipa smesi ya de sasa we ya ba mama no certificate mo de mani pakro na forever and ever na there is a pointer what make us say there be ya no le na say ya withdraw mo certificate no lawyer normally no certificate no you find indefeasible title yenya issue certificate no mawa ene eno ano no wotimi meka ho hwe biom I see na bibia mu no to every rule no exceptions kakra wo yo bibia you find name efficiency contract the officiating factors he said yo name bu ho a wo ne obi ekoye nhihye bi na se wa ma no kra na adi na se wo koye sa nhihye na ende de kwa bia so no se ko bedde di se ekwan ya wo fa so wo de beji certificate no se enam kwan pa so na wo de beji ye dia eno de ye betimi abo ade ato nchen ti fraud okay oh misrepresentation se bia wo beka se wo kra wo na wo yo hene nso so emre bia be kire bibi kire judgment bi wo ho kire se na wonye ohene nti wo betwa antro na wo de be kire bia wako forge judgment na wo de abre ene yesu agina so e de issue sa certificate no e bi kra wo nipa no kra issue certificate ma no wo do bi identity na wo de baye wa ba se from ima wo so wo do card bia wako forge na wo de aba ye di yehwe se na enye wa okay oh na duress ebi obi de etuo ko gina na bi so no ma sign krata no de ama no ana se obi de obi ho de oka na why say by force af wasase no me nzo mfa se nya sa de a me yo say wachi obi ba kra ko hye dem why say one sign sa ne ma nyina no se be daddy se ebia enye kwan pa so na wo de gi certificate na ene de ebitimi abo e de atonchen okay so it means nipa nya certificate na nche say we nya kra but hwehwemu ba say bia de wakeken nyina na itimi eje certificate no edi free ho yo etiefo enne ukwada bia ya ka kye mo say yedi asase ho enkomo esan mo how ne mo complaint aya mo de breye no ebi ho na ye yenim enti yenya sa akwanya se ukwada bia de fa asase ho nsem bia no ye to nsa frem penyimfo no maba ba be chimu ntenne ye ni surveyor lawyer Christopher Atanga ono ye regional head public and vested lands management division ena Emmanuel Daku Ofori ono so ye assistant land officer omo ena ye ni omo di enkomo omo freelance commission ma menka ne sa na wate ase omo freelance commission ena aba enti ye numbers na ye di tu dwa no enche bia no ye be ma mo afre na mo questions amowo efa land commission sa mo kwa mo che sa mo kwa na ye se kwa ha ena kofa say bra no kofa say bra di nene mpanyimfo no wa ha the fa land commission wa anti bi mintimi bisa ye no wo fra na we bisa na mama san embisa ebo cost involved aya na Ghana for die bibia ni no odi kan bisa na ne bo ye sen pacho de mo kan ye deed no ne land title certificate no ebo no ye sen okay o ze sen ye di kan kire ye no ya aban aso ye okay na ye de mra enso na di adwuma enti your fee fixing act that's the miscellaneous act okay eno na kire se ukọ aban adwuma ye ko bia mu na ukotua sika ye wo mra no se ne ahyehye bibia ye wo enti eno ha so na lands commission yenso ye gina so a yenso ye de a charge se ne mra no se ye charge okay aha na enema ba ko mienu bi e ka ho ye se ye behunu se wei na e wo se wutua ene ade no upon receipt of application no because baby asase no ewo ene ne kese ene other factors contribute to what rate was ye use na ye de ye fees na ma according to the act and remember say me was asase bi da chapter 3 ma me fa honye example ho na meti me what meti chapter 3 na me was asase bi wo ho ena me was asase bi so wo rage cost no se me be ye we mienu na enye pe ebia pe mo hwehwe yem no because yes baby a residential area baby so ye nyina na ete ho ese ebo na enye pe we hu ebo no enye pe okay aha because ya chiche areas no mu
your first class areas and your into achemu into classes and I send American assassin so kesi so beka ho e betimi determine nti bia de na wo chapter no eso okay esin bia de wo range no nti other factors no na so betimi determine okay nti enye se e bia maame mansa akọ register na assassin na wo so ya jini say obi nso de wo adum the same size in Toba, I was saying, who's a location, no, and your pet. And yet, here for Muntian ye, na ya tire fat home bonny papa. If you cry a ton of sucrum one now, ye me nine sass or ton or so, but every anna may and to be mediano so saying an abila de. Intimate be a 1 city, Nanabila situa 2 cities, and I said 20 cities. And ye na what ton or so now wait to you say, now wait to you say, or my Jimmy Sickady. And yes, Aunty. A big crana use no. Okay. Be an anabila de no. A residential purpose. Okay. Or the if no in a busia. Okay. Maybe I also anti be woody no. Woody stores. Commercial. So into the user no. Whether residential, commercial, and I said you ma woody no. So can factors ana make. I see. Yo, any it's here for me 3p garlic mixture. Ubenya hode na wata asase na wetimi akoye deed registration o say land title registration no agi certificate a je say wo ahoden na ubenya hoden so a je say 3p garlic mixture ena uhia eno yaye natural garlic ya ena yechi edi egutu amu a ye ton enti no say opese o boost immune system ma enyarewa enti mi embetina oni padue mu a 3p garlic mixture o pressure no akosra garlic papa onunum bia ebema pressure no akofom per 3p garlic mixture ni bi na enom sanso na oba wubu nsa na wote yaw emaye o menses no ho nsam nyina no per 3p garlic mixture na nsiesie no emfa maw ojo nso na wo bre how bia asthma ni stroke per 3p garlic mixture ubenya bi wo pharmacy chemical and a license chemical shops nyina ne herbal shops nyina na embom opedodo etudi ano afre piwak natural e was 0248928824 and 0201000021 na kope 3p garlic mixture ni bi na enum eben boko die boko panti bi yo e ha boko nti ento aso anti bi medase e wo akonya ode amami na mede enche pese su free aso ye charistic e ma ahwefo ene atiefo nyina sede dada ye be kai wo mo ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi heba mixture no e ho nkomo ene ho adanse ane de besum awie na ye de ye dura ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan sa duro we eye do won waso a oba ene bema ane enom se odofo wo ho na owo weak immune system onko ade bia waye no fo yare ye ka wa adura ye de ma obi a ono nko a bo se obi ade ye kontantam no bo se onko a onya yaresa onko a bibi kakra bi a na o te so na o bre wonko a bo se onya infections a adura obi anom a ne ho to ne ntantam no bo se onko a on recover odofo otisa adura me kanfo ede amaw sabeboa a boost immune system no ama onkomwa no anya hoden ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules yadro eyadro won waso eyenubra ane ekeka bom ane de yeye sa uyo ba sima na wo ho na umensese no ukọ umfichi koma flow no entimi emmeye dakrope na atwa na umensese no prince pa na unamu aba adura midi ho adanse akamfo ede amaw se pebisisi a eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi wo ho a me se wafa nnam yare ama sabi agya no jonso ya yaw ama ensansan abegu na himfie ho oba wo sa wo ha we ma edura ebeboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a white anasa odepoa ene na betena ama sabi ho a ensuo egugu nkakra sabi pampan ewom asa agya no enkekaye nkete wa na odwini baabi uyoba na sa wo hawe ana wo ma odofo oba ko ba bie to waduro bia se eye herbal shop pharmacy shop license chemical shop uduru ho a o se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules
sa uye bema so na wo ho na sabi wako wura tokuro ni mu na ma ensansan aje wo bema na boso bema bi wo ho eba ne sa impempi no odwonso na obre na ochim ansa na dwonso no atimaba wo so a ubonso na ma na insufita na efiri ni bema eba uye bema na sa amanie wem atena wo so ache wo treat na enkwa bema me se o last stop aye Zahara mixture ene Zahara G capsules udia ne se obekọ ba bia ton oduro bia no anya saduro me se eyenubura ahodo ane ye de ye se odofo wo ho na osa so ha wadwen odofo fa Zahara mixture ene Zahara G capsules aye waduro odofo giafo na masi ebia na nkomo bi wo ho anasa odofo upeye nnoi bia ton udia frɛ yen sisi a ye benya adaje na bi pia wonti asie bia no ne a kyerɛkyerɛ mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo yebekọ yedura ye frɛ no Zahara man capsules na sa duro we eyedura eye natural herbs a ebo bema bia sa uye bema na wo ho na uwo weak erection na obema no entimi ensole nyina so enni immensem bema bi wo ho a eba ne sa no wife anasa ne partner po to ne san a na ne yem sese no because onim se enumkwase ebeba onim se twotwo ebekoso onim se ne wife ebetwetwe no eti sa uye bema na wo te sa adura mi di ho adanse akamfo ede ma se beboa wo ene Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na sisi yale ene wabetena uye bema so na wo ho na onkomwon ayemre bema me kamfo Zahara man capsules ene de ma enu ne adura ebeboa abustu o sperm count no eti sa uye bema no ayemra adura mi di ho adanse ko ba bia to oduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop na pabi ene Zahara man capsules adafo yabekọ yedura ye frɛ no hindi herbal mixture nene upe malaria mixture tatahwe ene saduro no odafo bi wo ha malaria fever ene na betena ama osori no pa ubonse na aposo nyina eye ne ya na nanum nyina to na nipabia ne nyina aye hyehyehe obia ekọ na dwuma so akopesika no ubonse ono nko awaye mre odafo te sa hindi herbal mixture ene adura ebeboa odafo bi wo ha typhoid fever aye kranko ene na betena odafo ko ba bia to waduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope hindi herbal mixture odofo bi wo ho a esikyire yale ene na betena odofo bi so wo ho a high blood pressure airtate odofo wo de fa hindi herbal mixture aye waduro odofo bi so wo ho a adwuma wo ye no wo gina ententen eche wo ye adwumaden odofo uni problem ko ba bia to waduro bia wo Ghana ha say ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se ope hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa ebema ni padua no anya ahoden a bibia oye bia no ni padua no etimaye odofo saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo de bia meka mese bambo atrema eye chen ayare sabokitima entodofo men twen emma yare no endo so embubu kura ansa na wape charistic nupa ye de bedwa so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye de ensuo no ananom capsules na eboa odofobia boost immune system no ama opomuden no akonanim asetu infection bia se biti se gonorrhea syphilis ene Zahara man capsules a eboa ba ma bia waye mere a ematwetwe no ebo ne samrane se bema we dia ontra 1 wa minute bema ne mantamu onama na obi esre no etwetwe no ene hindi herbal mixture ene Ghana ha upe malaria mixture tatahwe a ebo adasa ebo obi a ene saduro no odofo ye nupa yi Ghana ha ba bia to oduro bia ya to apete ho na odofo me show bo se unum aduro no bia nyame din mu nti obeya danse na abeka se charistic
eduro no eye meda asante bi onya 1 minute man ye twa ye ho ye beba sese ya enyi we fidie no emfiri ya ye ba ye ne ye mpanyufo mu Finland commission no e wa ha ye betoa enkomo no so ye ba sese ya oye general manager edi or a traditionalist. Ebi kura no waya ayefro. But na dwin mo no. bema ware ba Ko bema ndi nkwai ba ko. Eti oba usua bema saa obehu ko be fa so no betena. okay Na adventures for ne de omunyum na meto ye no. What does it? Recite tribute. Anyum ne ye. Bra no beji wo. Bra no beji wo. Oje yafo. Oje ayarefo mi kunu de. Onsem wo. Oje yafo. Oje ayarefo mi kunu de. And any adventures for onsem me. And the sister be kind. Do you kura na shata dia? Obeko Reverend Yadas papa na media ba pegi abet na so na me fa 3p garlic mixture me fam kitwa bi na me bra pegi ho kope 3p garlic mixture ni bi na enom ya natural garlic ya na yechi edi egu Jimunu bino ene say ye be field akwakoye inspection ye be assessment of stamp duty na wetwetwia na ehu nkrata sika kakra wo no wetwetwia na afi uwia divisions no ebia wodwuma ebedi wo ho ti survey and mapping division no obono no mbehwa ye plans di amount na PVLMD no yenso yahwe na concurrence yewo first it was a lands commission your chairman ordinance ehase ti PVLM dinu behwe ama afasa akwan no so nyina na chairman no ordinance ehase ansa na efiri ho nso so a ya stamp land valuation division omo nso so ahwe na stamp duty because as bia uto a so utwa ho duty na duty no duty ne de ma hwan eto e de ma ban okay enti no ewo first land valuation division omo no be assessment ama wetwia na ye be san check nso so se asase to ye wa asase oto asase a afi bia ye osika bia utwia e de ma nananom se aban sika nso aban de nso a obetwia nananom sase na me ka ho asem bia me ba aban de so enti no eno nso so obetwia ama office of the administrator of Sulans ansana ye wie bibia no ye de akọ land registration division na oma issue certificate no e de amount enti dia wo kan dia che se makotu nsa ahemfo na da no bai ohene bai no se omun ye ntasa ase ye tu nsa ntese saa na me nso mesua sanete enti makotu nsa wo ohene ho na wa mame wa omo kan say allocation no wo dia mame ho na mitimi mba land commission say me be register je say me ye bibi de o kan nyina nsa na che se me nti ase allocation paper no ade a edi adanse se nananom de asase e de amount na se be wie pay a agese ye police indenture e de amount okay na imom no asase de wo ya first na wo so ye say obeye search okay obedi kan ba be ye obi so oton asase de amount se mpo nipa no mpo okuta ne nkrata dada nananom edi kan de amount na ono wa ba be register dada
eno no your friend assignment or your transfer e the amount ana say obi kura kuta na allocation paper e wo nananom ho a ono so ode ma say bibia ni say nananom so ho na wo je free pa e wo so odi kan ba na wo be hwehwem lands e wo lands say asase no ye mfa ma obi ana say enya aban asase ina say aban asase de wo ko to asase na say e aban de your friend encroachment emra betimi no wadi eno kura na betimi agelu so wo ko tena asase so wo ko wi your friend say unlawful occupation of government land wo ko tena ban asase so na say emra betimi no wadi in the same show no so hwe musa asase na ye de ma no enya aban dia ansana wo ko die ni anase ye ni kan fa ma obi anase ensem bi kura ni ho ebi kura asase kura eye kwan ho no ye kwan eno mako yi di aton ama ebi ho no ye school asase ebi ho no ye market nti wo ye search na e be kire wo say asase na ye de ma no wo ye hu krata eyiyi ansampo na wako na wo ne na say okutu nsa no enti no kane papa mu a anka me hu asase bi say da ba bi no ka me ndi kan kra mbe ye hu hwehwemu wo mo ho ansa na me ni ohini no kra akodi nkomo akotu nsa ama no sanity eni de bia ye kwa ahemfo no wansa ya ba mo ho oso bitimi ba sesa enso so na ebi ho a ombewie ombeba na afi wo aba be hyase bewie ni a che so da bi asase no we hu krata enye yi I see eni etiefo de o se me si asase won se de bia ye ba ye sua de enti enne se wo hu asase na ye se pinche asase o se pinche asase na ho pete asase producer medasi pete asase na ho kwa no enti wo sa asase bi da ho ye o se da ho kwa no ne papa mu akolantifo ho me hu asase bi wa Akoma FM fichire ho me pese me kotu e ho nsa wo hwehwe mu e ma me ansa na wakwa akotu ensa no na yene land commission for na ene edi nkomo maka chem se ne nkomo yi yene mo na ebedi enti 2 ko na ya sha ase e ba be fa ye course no na se wo nso wo land commission ho ensem bi a wo pese wo bisa wo mo a na wo bisa wo mo na ama ye nkomo na ye no akoyie e di aboa ye nyina me wo lawyer surveyor Christopher Atanga e wa ha oye regional head public and vested lands management division ena me wo Emmanuel Daku Ofori ono nso eye assistant lands officer ono e wo sa division kro na ena me wo Portia Quenin na obai wakɔhye chiro PR wakɔhye wanko na aha ono nso efi ho ebi ene bai ti PR ye da sepa ye ni se adwuma no production no ye no wa ena eye sa adwuma wi ti Portia enso e wa ha mo hwe no Portia obai adwuma ye ne na wo dem ha no say okay enti yembra complaint client service access unit e ho no dan na mo ye wo sa unit ho no okay client service access unit Roni Beka said ho no ye first point of call there were lands commission I had to say Wako hospital be dikin akoyi folder tobacco records for no Wako folder so ana lands commission so tie say Oba lands commissioner client service access unit no I had to say reception kesiye I lands commissioner say odi application balance commission wo be pe ye kita hodie bi ana wo be hwe bibia wo pese wo ye lands commission ho na be dikin akọ ho ene bia ya e wo se odi kan ekọ okay ho kro na so ene ye bia ya se onkrata asem no ye bibia wi a ho nso na be ko akọche no okay nti sana client service no so etie okay yo yeda sepa e wo sa enchemu ya wo de amaye na ye wo eyi land registration ye wo no different wo minim se me bisa na man sign in a different way there I don't know but what types of land registration e wo and no ani deed ne land certificate no ni mienu na deed registration and land deed registration title registration eno ni mienu na e wo matena ye ho no na ya yesi mo ho no ye ba che se e ho ye kuntan chenchire bo ye hu bebi aye fa kra ni e de ntina ma ne yesa eno na badiki a kire bi se o se ukọ baabi na woni mu ha eto da bia na wani so tan okaka ye dan kama ya e wo ready de bia ye betwem na nipa o eno na me kan se e wo se ukọ client service okay it is all do client service wa wo do application e ma wo mo omo ji a ye wa acknowledgement form a ye be ma wo se application now or the buyer lands commission and saka
ni achiro eda potia sambra ebeji emuaye ntese kura no ye hwese enye se ubaye na ukobie office bi akowrem anase bibi etisa nemom uko client service so straight ye direct to ho straight bibi a wode baye bia no ye officers wo ho a omo front desk ho a oni omo dinkita ho a omo no be kire wo ne e wo se wo yina okay ye da say ye ka che mo say ye be fa mo course na ansa na ye be fa mo course no mama yenje yaboafo nkrato kakra bi mbra ye ba na afa ye bie phone lines no na question bi a me ntimi bisa ye no na wo pese wo bisa empanyimfo ye omo wa ha na omeyi ano edi ama o enyi we fidie no emfia ye ba sese ya Herbal Pharmaceuticals and Research Center. Aha, onso ti di no kra. Dr. Akwaba. Me das me nua vema. Hey. Me nua ba sorry. Hey, Dr. Yeminia. Confusion na basa. Ka so so fa bi wa Aunty no. O ti ase ana, ayo da dodo ana. Me say manager ni kwa de kasa ye. Okay, but that's all we there. So how do so voice here nice? To be unkind. Oh, me aware pa. Okay, you have a good voice. You have a good voice. Yo, and you know, obi be bisa say immaculate any Kanta Herbal Pharmaceuticals cry e den ye di kan sha se free ho na ye fan komono to aso. Me da se pa Aunty. Ye emulate. Emulate, yes. Emulate. Okay. Any Kantanka Herbal Pharmaceuticals Aunty. Ye me papa Apostle Dr. Kojusafo Emeritus Professor. Covered by Star of Africa. Na after several years of research and what on a boise adane hamba because ni gidi ni nane so asante ni some de we aware ni gidi ni nane say utumi eti han ase na ode de defra efra na odane na esanse ni padua no efri doti emu nti no edu papa bia a ebo ma ni patumi nyinche apomudin papa wo bia so efri doti emu. Okay. Na me amika say me a medical doctor. Me work olebu. Okay. In specialist training. Okay. Enti ye papa through the research no and my convinced because ahabandru ahodo ofrafra no eno na wakabo mayenya eye emulate herbal supplement. Emulate herbal supplement. Okay. Factory a friend of Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center is the first of its kind in Africa. Ebi ni bebia na nim Kantanka so deda o ya de bi o to ne boase no waye aye ne ye na ba be boa nti na doctors ahodo a ye wo orthodox ntitie mu so ye de ye ho aba be join evidence based plant medicine research to demonstrate say so we haban do ni ye a utumi e ma ne kompepenso bia empo ene abrofo de edi esie etumi twa bi kra eye me de pa so wachem Kantanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe eye ye papa nti kamia be bi sa say ne no wo eyi bia de twaka bia na onwane dro ye papa ya yenim ni ye nti bi Kantanka edro Kantanka edro. Okay. Yenim say edro say ne beba bonten no. E was say FDA, Food and Drugs Authority. Ene mo eye nkitahudie hu sampa edro ye no manya sunsanso bia. E pa cho e den ne che say Food and Drugs Authority agi edro e di atum. Me da se pa nti wo hwe edro a esi mikro ya. Okay. Ni edro ni din the Emulate Herbal Supplement. Emulate Herbal na ehho no FDA agi edro na tum. Eye FDA approved nti se wo hwe eye packaging ho a say one unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being. Okay. Nti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom. Okay. But what am I saying? Okay. Ti sa indication no boama se okoba uye nipa nko ade onom udidi ohome frama eko omunko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu ate say all because of your lifestyle enko yie nti
ti edura ekita media FDA agiatum. Okay. Is registered with the FDA. Of course, if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa, why would it not go through compliance? Okay. And now say ehyehyɛ ahodo ese ofemu na mboama FDA engine to bansana ye di aiden ababesom ye Ghana man nti edroi FDA agiatum, but the indication is for immune system support and general well-being. Okay. Se me to aso a de meka aka ho ne se esan se nwane nu ahodo a we do no mu no edan so ne nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewom ye wo anti-inflammatory compounds ewom na ye san wo ye free bibi immune modulatory compounds me cheche omu come back so when you the medical school so these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants are se ka ekoba ni na no unse e produce fumes na e ba na ye byproduct nti fumes ni che se ka no tun wusie no sa pepepe sa wusie na e ba no enye adepa. Okay. See nyame so bo redie no in such a way say many who can say there are lots of activities that also with your friend metabolism. Okay. They are byproducts by your friend free radicals. So free radicals, you only oxidants. Nyame boy and say ka ubetimi already nangata to me fa dane na anka amopi up sa radicals dia. But say you duane dodo a yedi any inframa ye home air pollution. Ntino radicals do na body ni produces and edoso. Okay. And a stress any economy ni hun seminti obia direct obia direct ti basa free radicals say what ipa kono read edum no media personalities bankers market women obia obun obia bre radicals is cause when the area hodo bibreba it's fasting agent to go ha osapa be hunu no na oluki say akokra obi wo ha abibia no ayemre okay impemu kra no ntumi nya hwe all because of these stresses are what yesuninti no enti rediani de no entumi mop up no we here an external antioxidant ebe mop up okay now restore health to optimum level and yankopon edible good. So in doing that you need an organic product. Okay. Product are yen fa hwe nye den enframe and true research can tanka akofaba ti antioxidants na wo mu no be bon ho ban wo ho. Okay. Your inflammation and your kwanya yare ahodo fa so ba nti se do no anti-inflammatory na che se ekotia kwanya yare ahodo e fa so ba nti yare bi wo kra hye your friend no ye kasem at cellular level che se ahye kiti e wo widie nu mu a enya ndedi ba onu meduro a eyi e wo sa particular effect here eko cellular level no ko boa e reverse disease condition kwansa na dedi ni omo yare so a omo so e ba be kun eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba akoso a compound your friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me be ye ti se nyina mo ahoden o fa electricity a ekosoro bebre a etumi hye bibia ti se immune system kosoro bebre a na your friend autoimmune disease ti se o read na sha ase e kutia ono ane ho ebi ni SLE ebi ni rheumatoid arthritis ebi ni lupus nephritis mi ko be affect one kasa o kidney all because immune system na nya won good eti I say kania say bibia sa so na uyiba say immune system no kofom bebre a enna yakase be ko nya HIV che say immunosuppression immune system no kofom e kofom bebre so dia na fa yare bia to mi nya ho kwan no aba be ye den aba be ko ti edroi de ye ne say aye no ho say transformer okay e modulate say immune system no kosuru bebre a e de ne ba okay normal range e kofom bebre a e pejemu ema ebeda de esese da nti eboa a whole group of people but indication that you register no say na make no immune system support and general well-being other supportive therapy through evidence based plant medicine research from your research center hono say utumi fa eduro no when you have other chronic conditions to say hypertension diabetes omo cancer omo prostate issues omo so ayemre e wo mpemu ni sankrofo we ni na no they need an optimum health to perform
but some indication when in your friend off label use, because that's not the indication for which you register good. Until your friend be from WHO, we are looking at what we call integrative medicine. Until to make cabo a drone orphan, until for BP draw enjoy BP a drofa. Enjoy or sugar drofa no. Until far no for supplements no 1 hour apart. No for aka a drone alpha no. Because a drone is solely for hypertension or diabetes. However, we use it in integrative medicine as a supplement to support your condition. Doctor, na yemi the parcel kasa your medical doctor because minim say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ne herbal no e be ka bom it we ni be ma obi a o tie kra ne hu say we sebio nye normal herbal no na dia na abedwaso no na o ka say obi a betimi anom pacho akra obi onyem obo ma ba no precaution is apem for intuminum Emma nkola no for intuminum. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the 3 main groups are omuntuminum edrono. Empo no the can ho biom say obi wo ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Any form of surgery. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs no it be affected clotting. So we just born to to be only sanim de nti onum haban duro sa no da cause surgery ti ye twa no surgery a bo na oblidia entwada baby sa so no on person ka che ya doctor for say offer haban duro ti na ama ababaye aye adeso amaye ti abribia no because of research akọ duro no nti no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia general manager yes signal me nti no say no so bi pe bi atwa e den na obehu wo bottle ne ho minim so betimi ebie so amaye bottle no ti se o hwe we hu a obehu say ya chiro kantanka e wo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature you see a kantanka no be yera efre ho o hwa you say ya chiro den void exactly so they be enye ne che say we bie edro na no ena edro no so ubia no a e wo niama ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena shem sa bottle we ye wo Ghana ha ya ni ti ena da ho no ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo e embossed there ena ase no so e wo 12 stars no with a big star in the middle. And we know that as in a symbol. A symbol, yes. The example and say because it's evidence-based plant medicine research in Tino. Or say asantini in Tino. Krata a leaflet and our product insets, you know. That show tree mu. Saints na mucho tree bread. Yes. It's in 3 different languages. You have English, you have tree, and you have French. It's no a breaky barrier, be Anglophone, Francophone, and our local. Exactly. It's we buama who say this is an original product herbal supplement. A free kantanka herbal pharmaceutical. Na ubisa say upebi atwa. No obenye bi wo eye asafo. New plan. Contact no ewo 0243 exactly 735872. That's our pepe. 0243 735872. Now so be pebi after hope no benye before now. Exactly. Offer our number now. We are getting other distribution points. I want to show you something. Ubie drone so there is a ushemu I won't say any accroaching to say nsuo. And there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfra it is anwe den pa ewo ti atwo won say ewo a very choking smell because of the organic nature of the product. Na yebetimi anom. Oh, wo dey go enim so are tasteless. Unte hwe. Yes. That is the brown particles ewo mu a eka edru no ho esan ahan ahodo a yafra nintina
ewo musa yo ye da se pa ye ni say and any first day but entonkoso no mo be koso aba no aba be sra ye ni di enkomo e di afa emulate herbal supplements Apostle Kojo Safo right onu ne dra washe dey be in the pharmacy and research center pharmaceutical and research center no this headray e di aba ne be boa mansan nyina mesra wutie ya osan apɛ number ni biom esanse enkomo na ye ode opese o tedro ni bi na wo so hwa 0243 735872 Dr. Ohene Kwabna Safo General Manager Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center and amote say yene no edi enkom pass we fidie no ekoso a eda Akoma 87.9 ena Onia TV yakoje yaboafo enkrato kakra edeba yedikai akache mu say ukwada de aya yeka asase ho nsem enne yene lands commission for ne wa ha na meka obeti ase ba akono de meka ebe o se de bi uhu o ma eni omo edi nkomo lands commission penyufo ne nne o mada agye o mo se nne o mo de ma yen amutie yen ene mo a mo hwe yen enti wo how bi wo lands commission ene asase ho nsem a numbers no enie 0243114497 0243114497 and 03224980335 free never questions ni ebra empenyifo wa ha omobeyi ano ede amount na answer na calls ni beba no yes calls na bakra dada. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo me pa cho udi ni baby a okasefi What is simply but I yo me pa cho na twefo ni free wa no kakra na ye nte wasem ni ye ne kasa but my friend na say abai ebe kuru so na so di asafi ebe abamofo abaso a na so be mo kuru ya ebi asafi na nipa no doso no se kuru anu ji a e di na so ye ma asafi dia no obeji wasase so de ma abambofo ti say bia police ana say soldier fo a but I eden na wo say aban ye ma de waje na sase no ana so kuru anu ye ma asafi do asafi no so okay me pa cho you o ma tro why let us say hello, good afternoon. Okay, 80 ubetimi afre 0243114497 and 03224980335. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. I'm Pacho Bompom to say. Yami adom ye ho ye Pacho udini baby akasefi. Yo, the funny ni Fanchinico. Okay. Yeah, and I'm the program now more no very interesting pa. Yeah, that's it. Now maybe that say anibia na say ebusia sa fi bi da ho. Na say obi foforo afa ekire akwa akoton ama nipa foforo nso otoye no one the otoye na akohye kukuom akoye hu papers a register woni die mu a eno no ndaben ena wo say ye ne no faso akra. Me patrol you, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me patrol udini baby a okasefi. Yes, family do down kwa. Me patrol TV ayi assassin some no more can ha. Hey ya. Okay. Me patrol question yenko. So okoto asase a obusia penny ho so okoto obusia penny ho na se waye pepe samon otua kai nti se sia obaye we yes we djuma nti e okay anas bibi wo ho ayi so oto asase ne wo ebusia penny ho enye ohene baby enye ohene ebusia penny yo Pachombe you one why? Yeah. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Yo, me pacho dini baby au kasefi. Yeah, but me kasafi Madina. Yo, yet you. Yeah, Wadaroma. In case uwo atase a yesi dan matina asase so over 33 years. O papa japade a we dey jai.
we sit down was so we da rent. Na so obi afa wechi, obi afa kuntin kwan so akọ register asase no e land. Meanwhile, ya register ya ko process asase no 2020. Nipa no so akọ register when ya land taxes 2021. Mrabe na say meneno e de paso. Obra ye say asase no so over 33 years. Yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pa chodini baby a okasefu. Afternoon. Yo, pa chowo show mo TV sunti, ma TV afternoon, sister. Me pa ma chow ma ya mo frey na mo hwe TV no. Aya mo ma mo TV volume na enko form kra. Esa na mo tie mo ho TV no so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mr. Na pombo ko dia. Nyame adom na so e. Nyame adom boko. Udi ni baby a okasefu. Me question, me kasefu drobo. Drobo. Okay. Ne bono region. Okay. Me question me say. Fami se mato asase. Na me call se me pese me nkoye indenture ento asase ne so. Na me call town and country plan for no mo say asase no omo mapa na so omo plan na omo office no asase ni me so. But metri aye so obi ata asase no e we indenture. Tan nipa na me akwan be na wo se me de ne fa so. Okay, yo. Me pa choko so ahwe na mpanyifo na tro questions ni nyina wo be yi ma no sese ya why. Me pa yo, me da se. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Yo, me pa chodi ni baby a okasefi. So we got to see tonight. Sunyane, yo, yeti o. Tonight. Ah, yeti o. Aha, me pa cho. We need to say na me ma ko brother bi am ko ne ma ga see years. Na ko me fine yeah. I'm not going to happen. I'm not going to for the not on a million person, you know. You didn't say I am this more. I'm not quite as well as you know. They can't find a transform and let you. I don't feel no lady. You know, or won't sit down. Once for a car, also get addition to me. Or moving something. I talk for the brand. Also for the brand, yeah, or yeah. Maybe that's not my person to say, and let transform and let you know. Or what track out run up back, transform and let you effect. What then you feel it's working to. Or what to yeah, I'm a mama who's going to come for you. And Nam Kobo lands for money and Kobo mania. Almost somebody, when the very high, pure for no more controversial. So, I'm going to assume or more kind. I must say, no, almost to your film, our moon, or my class, no, so my dear woman, this was family. Or we yes, wait, I'm a man and what the double on India. Only yes, it's wrong. Hello, madam. Yes, assassin, what them out? Assassin, a bola, charity, dear woman. It's a the patrol. No biane de man no one can abaya tell for net me you one why aha me say na pese me hu de odi asase ne ma na lance fo no etime yi wa aha me ko na de fo no ko ka kire mo mo say le he no de ame no me ko ay mo ame say toilet yeah that's it on be you one why eti yema officers ni enyi last caller for now na yentimi enyi ya hwefo no omo questions na no. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho udi baby a okasefi. Pacho udi ejapo kanse fi Oshumase. Oshumase. Okay. Pacho se ukoje land no fi ohin ho. Na omo education. Na unsaka saka. Afi wako lands. Unsaka cadastro, why cadastro ma? Then I can do my way. Maybe I so question is to be on Mr. Ofori and your question. Or say, what just I saw in our location? And what they call lands, and on Saka cadastra. Okay. Then you know, way. Me patrol you, yeah, that's it. Ombe you are not say, yeah, why? It's patrol
set of questions we ano ye wie na ye wo mre a ye besa ya fa bi yo lawyer yo I'm say o questions no bisa na ba ko edi kan question the odi kan no we say no or say compensation payment no you first say nenchi mu no eti say yo oba land act esi a say ye kasa no kan say mamodi but o say me may say sisi a no nsase hu emra nyina na ye dia bom e dia ba emra pon ba ko a ye fe no land act okay ndi efi 2020 no nsase first no nanka ye wo nsase emra no edidade wo hwehwe ye fe say wo pe land title registration law e wo bebi a obekoko hu no wo hwe bebi a conveyancing degree e wo bebi e wo different laws no different places wo hwe ya kan nya bo e dia ba ye your document ba ko ye fe no land act and wo pensase hu mra bia sa land act no e na obehu no wo enti no ye ba section 259 of the land act 2020 na eno no say the disbursement of compensation enti say asase bia no ye wa asase ura ho no ye ne dia enti asase no wo so na say wo ye adwuma e wo so na say aban egia na bibia be free mu aba o hene na o hwe so no the friend of paramount chief and as a allodial title owner okay ti say asantima wo hwe Kumasi traditional area bibia ansase wo nyina no allodial owner no yeru asante hene wo call other paramounts wo call asantima mpon or that's also paramount wo call ejiso paramount na wo ho no ono no mukuta allodial title ownership eti no say asase bia e beji no within this area no na aban betwa mu etwa 100% emu 60% ebe call the allodial owner no ho okay na say allodial na no de ama na wo ye adwuma wo so a ene 40% ebe ba ho na say so ono so de ma ye usufructuary owner omo so omo ye omo kan abusia no omo kan omo so no omo no wo right so be yisu nsase omo free allodial no na aba be hye omo nsem so omo so right so omo timi di asase no edi ma obi ebia ye divisional chiefs omo hye paramount disnase omo sa omo no mo di asase so ma wa ono no paramount no benya 40% na allowed usufructuary owner no ono so bekuta 30% na won so awoye adwuma wa asase so benya 30% wenya say 30% enti ejina nhihye no se de nhihye no se ne ane mantem ho no ho nsase ne nhihye de sitie oji asase no nhihye ya bayan ko ba se o magie a ono no ye so adwuma na onya hwe obenya emra no chese o so onya bibi wo aida so obenya 40% say direct see free o man na na say obi nso free o man na oba ohene fo no ohene nso de ma na eno so no okuta 30% ewo yo bi nua no nti wate nti kwa ohene no ho na ekotu ho anamo na kwaje wo de yo so for other questions zembe iya no amaye ma menhwe other questions na okay na obi ebisa se oto asase e free abusia pani ho e de be mbiem e na wo se wo ye emi se ye submission mu no lawyer di kan chere se ye wo family land so ho de na so Kumasi ha asantema mu ha de ye ni family land se wo ha enti se ye abusia asase a ansa na ye beji atum aye ho registration no gise wo de fa nananom so e na eba esan se aha no two lands no edoso enti no sa na tie enti se abusia pani bi nim ba bi a free oba but se okọ areas na ye wo family lands na eno no se abusia pani no issue indenture no ana se abusia pani ne toma wo bia ye also ye ne se e wo se okọ lands commission na lands commission for so ahwe nkrata akra abusia pani no e de ma wo okay se edimu ana se e wo se ye esisan ye bi wo mo all right ye be mo wo ni na wo ya se okay na so asantema mu ha de ye ni abusia asase okay me patcho you ya da question aunty me di be kan say abusia penya wato abusia ne dia ma no baby I was allocation paper normally ya na abusia no no ntimi ma allocation paper ohene na o sa traditional
ono na obetimi ama allocation paper no ti sa allocation paper no e na wo be call traditional council okay na wo be balance no mama wo cadastral plan na wo be search no mo the account na wo the call traditional council na o ma ye indenture no na ohene na sign na wo nipa kro no so ye de ma no wa sign it is enke kumasi ha mbetum kumasi traditional area nsa ahemfo o mo hihye yewura otumfo ase omo ni omo ho omo bibia na wo so fa yewura ho omo no saa ohene no obesan na wo nipa na ye de ma wo no wo so wo dem sa hyase ansa na yewura so dem sa hyase no omo wi a omo de nkrata na balance commission na ye registration no e de ama okay say ewo traditional council traditional area so a oman hene so wo ho no ma saa ebusuani di ma wa ebu ha efiri ebusuafo no direct na ekọ oman hene no eno no onhye ebusuafo no mo nhye ohene bi asem na mom no direct efiri ebusuafo no ekọ oman hene no no assign but the tie bia no ansa na krata no be balance commission e wo se oman hene no ne nsa e hya ase ansa na ba na ba ko nso e che se se ebusuapeni waton land fraudulently ana wafa ebusuafo ase akoton emra no certificate epi emra no make it clear oh se wo koton asase a woni tumi se wo ton woni akwanya efiri ebusuan no so wo koton a e fraudulent sale of land okay under section 277 of the Land Act prescribe one section 277(2) oh a person who purpose to make a grant of land to which that person has no title who the assassin or assassin so nyawodia oh purpose to grant a land without authority emrano chese se wo de ebusuan asase e ma anase se wo de asase e ma na e ma emrano chese e wo se ebusuan empanyifo no omo nsa hyase omo nyina agitum se wo so de asase no e de ma na wo ni authority ye ma okwan ebusuan ma okwan na se wo ankasa wo dutumi ekoton asase na anase we make it conflicting grant asase ba ko weton ma nipa bi mu a emrano offense under the Land Act okay under section 2772 you bet me I do a call fiase and as I ever fine no say fine no not less than 7,500 penalty units and not more than 15,000 penalty units one penalty unit be 12 cities okay to be multiply by 12 and I say to a term of imprisonment of not less than 7 years and not more than 50 years or to both okay you bet me fine near say jailu yes I jailu okay and as you bet me do to mama fiase I could 50 years wow na say minimum ka na obedem no 7 years yeah to answer say I nhwe ye pacha ya exhaust questions no ba ko e follow up on we say na obi bisa say or any man allocation we na o de cadastral e be opportunist I na lawyer che say o de be ko land secretariat no zan say ye ko yan sa city Aunty or any na mo ye grant so for it within the Kumasi traditional area there now the back area for as well land secretariat na omo no a starting process okay be di kan be ye hwehwemu omo no be throw letter a balance commission e dey be ye inquiry a say asase na Aunty bi di aba say ye nya ho krata e ma no most more records no dey na ho my am obi dada and I say 176 okay na ye so ya mo no bi say bi ya dada na akọ ma e ho e no be starting this preparation you my last one of free sunyane hoi mami ya osi asase no bi amfa ma no ofisi asase ne da ho kwada wakotena ne ya betwa bibi afa no ho ne we de se asase aye fa ma oso de obi asutimi beji ana lawyer yeah asase a yeah would be got asase bi aso sa e no de mo semba exactly and that wa kofa say ya ban asase and na wo akotena so and na market unlawful occupation government land and now say no cry it Mitchell okay but who I emphasis see and work or search we see ban asase we see then say also the money ya wuti and so what ya asase so now we say ya ban asase and also balance commission ye shum na say asase e bi e di ma o e ya ye be mo apply na ya fa ban so na aban dem ma and no the federal legalization okay no just be a what ya ban asase be mo ani e cho na see an kunti yo go for pio ho a mo tete asase so a mo go ni say ya ban asase okay ube ye hwehwe
na ye hwe nkrata mu so asase no da ho ye di ma wa eyiya na ye behwe na ye ma wa ye nkrata lawyer mami bisa I think you say you exhaust the question but mami bisa sa and I mean yen wie last one bio okay Osi ono ne de no atena so na ono akoye bi na e ma no 2020 e na obi so akoye bi 2021 time say obi asiesie akira asen abe register asase na ono atena so if I got the person right there so na no person o chire watena asase so for 33 years okay na okoye say okoye monkrata yes 2020 obi abe okay okay no ne for 2021 so okoye so edikin ababe ya monkrata ntiyen onye ntiyen de na onye enu se ye ntimi ambisem kwechi say kwan of us oji asase no na watena so all this while okay why ne de man no say na nanu musase na enye na nanu musase say na nanu musase na so go tsana so na nanu wa mo na nanu kan na say wa na odu tumi wa ko tsana asase so na say na na de am obi dia ende de wontu ko kan ho enye odia wonye ho nkata bi pia nche say odia wotumi na na say aban de so the same thing wa ko tsana so ye nim na me kan me nim idumadi a wadi no asase no so say bi wa sidan a oti ana say o sidan say wa sidan no ti mu dia na say nka asase ye de man normally no also wo di ko plans commission na ka wo na bisa say asase da na ke ayi mu kata e dia Aunty ejina say fun sanse so o asase so okay pacho enye court nyeman pi no over say wo de kokota wo na say right na ya mfendia court e betimi asolve sa we na yo ye ba say ya aji kojo so me mu gina ho kakra nsa me to ase me sire mu asa waya bi na ekiki me emu ya me ya esiatica any bone fracture no awa obi bia kakra bia nsa obi a nhwe nyankopon anim na omboa me na akwala no ontimi ntena nye saa de menim de ebeba because time bia nya ya wose ma me home no mintimi home eba ne saa dis ye ration de ne ye de eco hospital ansa no mo de oxygen a ye de asi no so ana time bia so ohome obeka se ya soa ne nema wa bre omu di agro kra no a wotenchen ball yo mbobi woka so mpegya de amu edu a wontimi mpegya so wote ho no ma wo ko school so ani school bag se kise yekuta de koma no ontimi timi sremu a tiefo eni ahwefo obi bia wo wiase man mu ba bia utie mi a mesrewo a mommo a me na akwala no entimi mfa ntu kwan na omonkoye operation ne ma mfa mchew mesremu na otimi didi kakra de mba chewan odi na omo de 0243114497 0322498035 ubetimi afre payifo na omufi lands commission no eda ho a ene yen ewa ha wo how bia fre nebisa na omunyi ano emfama na answer na calls ni biom ebeba na me bisa reason na ya eti reason call number. Hello. Yo, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho udini baby a okasefi. Ya je ni bin anto akaza. Yo, pacho baby oka na okasefi hen. Kadi pacho free appeal check appeal. Yo, pacho yenko. Pacho yo one star assembly. Ene ma ya na se bushafo no na jeje ma ofali ya dai. Nti ni ofajai ye fu ani do yishoma. The first Zimba women's movement and the way to the village. Ana ekuna go. Mutacho ekuna go no. Ana efe una pacho. Pacho last bit ni Aunty ni ye. O si say na ekuo na gu 31st December women's movement egu. Ebi asase no hwan dia. Yo kwa to anta mo wo de che o mo se o mo sa project mpintuma no be no ma. O ma ni nkemi ko the next time na ekwa ko. But some fine sa ena say ekuo no so
sa ni hu bi mu lawyer say me bisa say nkrata say bi call so wo finance wo nana no ne 31st what the mama say anti one nkrata say no krata say no nkrata say bi okay when to men tunsa 31st for men tunsa if I say woman tunsa wo ma nya no to je mom say okay na group me no mo pre on and when the mom say say be kwan de for the mom say say wo do baby house na say asase na den na wo so if you want to see bank problem the bankwabe mi ni ma esa ma nkwara no mo ko school okay me pa cho you that's it yeah ko so ati on be you no hello good afternoon okay enti lawyer na me bisa say rezoning no mo ba mu sen wo rezoning na den na mo hwe say e follow within mon mandate yo your constitution no article 2673 say lands commission say yentimi nya asase hu krata wo bia wa bra town planning for emfa krata bia medan ye say omatwche omayi asase no hu adwuma so the almost there be no disposition of any stool land unless the lands commission no as certified say it falls within an approved development scheme. It was a town planning for edi kan ye layout ediba ema yetimi ansa na lands commission etimi edi hujuma na rezoning omo aye layout no omo timi chese aha eye school aha eye dwa aha eye kwan ti layout no so de omo zone no into different uses eti ye de se wo de krata no ba na se wo de ba na eye residential ene wo so a eno no na se layout no so no eye residential na wo lease na wo ye no eye commercial a ye de adwuma enye ye isan se town planning for no ahihye se ahase no e wo se wo ye stores nso wontimi mfa ma se wo so ba be si dan atenam e wo ho se eye factory industry ena ye layout no so e wo so a wo de lease no ba saa na wo se e wo so edi se eba na se ebo ebra eduru pempenso bi a yetimi bi town planning for se eho no wo sesa na eyi ana se enye yi se wo be san free commercial e dia be residential ana se obo ho a e bi eho no adane krum na first na ekwan bi ana ho na emum na se ekwan bi abeda ho enti o betimi adane no free bebi edi yesisi dan etrem na ye dia ye commercial a obitimi aye stores eni ade wo ho tie no no o be sa adane a rezone eno ne friend rezoning na o ma sesa the use no from one area to the other enti eba eye nkuta hudi wo lands commission ye ne town planning na emum town planning for adwuma na enso so no answer na lands commission ye betimi aye wo nkrata no e dia ma no e wo se lease na wo ko gi no nananom ho no ene layout no emoebra e wo so wo make sure say emoebra na say emoebra de ye nkrata na enye yi ene ye mfa ye call na question no ye answer na ya fe de ye mfa dwumedie ni mbrɛ 31st land asa o say nobody no say company who ko register your company bu ha first say limited liability be also limited by guarantee bu ha for non profit NGO enti 31st me hu o registration document and say o mo de register na mum no company bi e register o ma register nko ade a na say entity a ono na o ka say egu menim say enkrata so register general ye from records say egu a na company so ugu company a ye wo emra ye faso a ye digu company in the company so ye egu na ye wo assets and liabilities say o mo de ka ana say o mo wo ajapade enti say saasase no 31st age no mo register o mo ajapade enti say egu no register general o mo wo mra kwan so a o mo be faso ti say no mo de ka o mo de obi ka na saasase no o mo de a ye betimi aton asase no e de atisa aka no say o mo wo o mo ajapade e na ye say limited by guarantee na o mo wi a ye gu no a ye wo be bia e wo say se bibi firi mu ba e be ko ho na say egu no na asase no e ko nananom ho da bi okay so in this case no o say no wo fa na se ne nana no o de che wo mo so person puntu oba ni krom ho no enti 31st for no ma me ye adwuma ana o be si school no e wo krom ho no enti say egu ye de ye ni ti say de lawyer wo kirem ye ba say o de che wo mo na 31st for so ko register
whatever it means that forever has na ba be ye omodia asset abeka o asset nti se wo de che omu se wo ton ma omu wo ye nde abe omu asset nti se egu a e wo mra kwan a e be fa so a ombeche enye se ono ntimi nkasa me wo fa asase nti ono so kotena so akoye bibia pa so de bi eti se wo de asase am obi na nipa no wawu so se ene ebia wo de asase be che me ji se bia tama o ebra wo de che me no wo de che me for life se bia me free home e be san ba na se anya sa na mra nche na se wo de ma me as a gift okay complete gift one can free no conditions e attach ne me free mu a wotimi ka se bia wo de che me ntia me free mu no e wo se mba e ba wo me free mu a se me ye wola e be call me beneficiaries se ma anya wola e be follow under intestacy okay tina intestate succession law okay e be be take over na ya che e de ama omo a e fata se e de mom enkodi nananum ho yo ene kola bia emba ye de ye nana ye di mo final words na ya ka ne de ye in house na ye so ye hwe ye in house nsem okay the American nyina ne say lands commission ya bie ya apono ato ho e de ama obi bia e fa ensase sem ho afutu kakra ne say enkoto asase no ana enkoje asase ni nwie na asem ba ho a ansa na wa balance commission wo hu asase na we are interested na the Canberra Lands Commission na be ye hwehwemu no ne search na so be ya e ka ho asem the Canberra hwehwemu because Lands Commission no ye wo asase bia ho ensem e wo ye ho ya so ye ho nti ba bia wo bia no wo de hu asase a the Canberra Lands Commission o balance commissioner o be ye search e be mu wanya asase no ho nsem bia ansa na obetu hu anamo a watu nti afutu kakra ye de bema yo lawyer yo yeah me be can public lands hu ade na o se mo hu se woti aban asase so a ye wo bibi e friend ground rent asase to afi bia no utwa asase to e de ma ban na asase to no ground rent no different from property rate sir na tie property rate no usi dan wo so a ende utwa e na utwa de ma assembly na asase to nde eno no utwa say ya ban asase ya obetwa de ma lands commission say nya ban asase ya obetwa ma office of the administrator of two lands in the districts no we call mamponi omo offices wo na lands commission so no aban asase bia otisu bia no afi bia wo so utwa wantwa emra makwan se etimi gi say we sidan e wo so kra na emra makwan se etimi gi edan ni nyina efiri wo ground rent no wantwa aban etimi emra ba yakwan etimi re enter ni agi asase no ni ayo tenant wo nipa na otimu no ye be statutory tenant wo awasi ofie no wo ba be tenant na je wo atwa dan ka e de ama aban tifie no enya wo de abio nti na se de ye ko ye bo apro ye ko round na ye di ye announcement e de kire nti mesre se woti asase bi so a hwe se ya ban dia na se nananu dia na wasase to no hwe na tua yo hwe na tua enti no ene Lands Commission for NINA omu edi enkomo say omu din ya from public and invested lands management. Yes sir. Lands Commission no na we nyina hyehyem. Ye division no baako e public invested land. Na se be mapping na land valuation division. Say say akofo be confused. Say na ye Lands Commission epenyufo na edi enkomo na ye ne lawyer surveyor Christopher Atanga ena edi nkomo a regional head public and invested lands management division under Lands Commission. That's right. Ena yawo Emmanuel Dako Ofori ono so ye assistant land officer ewo public and invested lands management division ono so Lands Commission where be ena miniaba Porsche Akwenin ono eye PR on se ka PR na ne semtwofo na ye ne omo ana hwibom o wa ha wankasa enso kan ye ho ena dwumedie ni nyina mutie na mo hwe yen enso ewo Onua TV etimpanyifo ye damase pa se ye tun safre mu no moje ye so na mo ba ye ne edi kan ya kan way of enkomo na meka no on air no ye be ye adwuma pa nti ye tun safre mu a na maba na mabe boa yen se be ya nsase ho nsem ne de ye ka se ye kan ye wie da nti ye damase nyame enhwamo na yenko grow fine na yenko pe grow fine enom na entu ye how ene yamane yen yarewa ase emfa emma yen se wonumu ato onsa ene wonan eye titiriti wo se anansi achew ye se anansi no onye police ena wachew eye yare ena ebo okokono woda untimi enna yeda enya anwodin wo be sori anopa no wai memre sanse okodae no wentimi anda
wonu so ato untimi enini e na afen so oba menstrual disorders emaye eba nso a moja bebre enye yare wote yaw ni nyina how any amane nti no kope grow fine ni bi enom na oho ento ahamanro koko ene ye dia ye grow fine yi wobetimi anom na nopa ewia ene enwumre pebi nenom na oho ento vitamins ahodo a eboa nipadua no ewom no bi na oho ento wobenya bi ewo misty herbal ewo kejetia imrom apidank herbal ono so kejetia imrom na smart herbal ono so ewo oboase grow fine so de ordinary vans no enam kroma a wonam a wobeti grow fine pebito na oho ento opedodo etudi a no afre number 0244 596532 0244 596532 yanko agbozo herbal clinic honso ayaresabia omode ahama ena esa yare enti koho na onto o typhoid fever na ase emfama odwonso mu hawo no koho wakoti enam yarewa STDs anase STIs ani nyina fa koho na agbozo herbal clinic onto ase emfama usisi ya oya obema untimi mbo adwuma yie yese ye friend erectile misfunctioning entimi ngina so nya adwuma se ne wo se ngina so na eye adwuma no premature ejaculation 1 minute man e man no omo se omo empe intuko agbozo herbal clinic na omuntu ase emfa ema kumase di chamso old insurance junction wa na omo frɛ omo ewo 0553 417752 ana se enkran so omo kwashiman frɛ omo ewo 0241 750282 Peggy Aunty B mama fa nko pie Charistic Ventures asoye o se men kan che o se bema se ye de twemo no ehye wo nsemu a na se adwuma no usi imema nyina anamu na se okọ na 5 minutes na wate asifom 2 minutes a oba no obeka che o se bema adwuma ben na wo ne me eye no se de we de ye hiamo na ye de aka ye ho hye enti wo ba na wontumi embo adwuma na oba no adechi a omfi ubiem enunti na Charistic Ventures say bra omo aso e ne wepe omu nupa ni bi enom se eye yare bi e na etete wo bema amani padua ni nyina aye basa yare bi ene wudi asie de bia woto nwom me ye dan na matum yare ase menko adan me de me yare be kowo mu a Charistic se menka nche wo se mento sa adwum ni biem enunti na omaba wo waso eye me se obema na asini tirase oba enamu nsa yare ni nyina ukọ omaso eye a omu betimi aboa wo omemu ha baabi a wokobia ubenya bi ukọ okanhye drug lane na ebuso ubenya bi ato ho ubetumi so Africa Charistic for ewo 0246 348334 ana 0248 569335 Aunty B mama fa nko power specialist eba asoye mese se ba hepatitis B yare ne de se free A ekosi E ukọ maso ya ombetumi aboa mese wahrawa na aye kese no ko omo nchen siatika yare bi ani de pa nanso se bi nchewa onte yare na America no ase se udompem aye hojo dompe na emu nyina ebubu ade bia wakogina pharmacy shop na wo de painkillers na wonom no omo se bra omo asoye ukọ fayiase a omo ewo honom ofu trotro akacho omo se obesi wo aya janshi takwade anaji estate ehososo omo ewo honom ubetumi afro omo 0244 544422 anase 020 383831 omo WhatsApp number so ena medo etu ejwai eye 0555 797878 Aunty B minto asoma Aunty B mama fa nko dan herbal complex for asoye omo say omo wo pechi number 2 oba omo asoye a se eye yare bi eye nnamu nsa yare nyina oba omo asoye a omo betu no tatahwe e de ama wo se eye gonorrhea syphilis anase ojonso wayase etaye oya da na odie ensufita efi wase ba omo se bra omo asoye na we de enye asembia ema omo betimi akono tententem e de ama wo from omo 0266 593330 anase 0244 017556 Aunty B we patwan yo na yenko Akoma healthy child fair yensan enkai etiefuo nyina se nyame ya adoma 21st September eye memenda yesro ye kan ya na watro da no e de ato ho obi de na yie be hye ho a enko oso do ba ekọ
ni akwa akohwe na pomuden e de amount enti 21st September anopa no nkono pepepe e wo Prempe Assembly Hall e na Akoma FM ya hyehyɛ saa dwumadie wei na ye de ba e de ama ye ma no akra ya wo nenne na Dr. Yu se ho atɔ kofie no fa ne bra ho e kopim sa oba no edi 18 years Dr. Fo mo hwɛ enkra mu e ne yato nsa afra o ma omo ne yen e ba ba ye edwuma no nti e Akoma FM Pediatric Society of Ghana and a Confanochi Teaching Hospital and ye this adwumedie no e de ebro ye free checkups e de amount kran ne ombebani nyina e wo general health e free omuti so kopim omo na ase de ha omo bia doctor fo no e be ye screening e de ama omo ye be hwe omo sin omani omo minim omasum enna de ehia me kese pa oba no oye keka wo se oba ne ni so ahye da bi eni so ahye bi wo ho no ma na eye adwemu ehaw sada no a doctor fo mo hwe nkra adwemu nyina beba ho oba na unyane na homachi ko na omiensa na won ko school no de na fa stress mu etimi de call depression onya depression na asam na ato enti sada no a doctor fo ne ye man be kasa na eni abatan no so makasa na mohu ensem a ekoso ewo moma no apomudin ensemu afei so oba no enfia wadi bia ni na duane ewo se odi nti nutritional assessment and examination never koso no ma sia ma mo nchekere ewo duane ewo se wode ma oba no nti sada ne de bro ni beka se eye full package e na ye de bremo anopa nonkono e na ye de dwumadie no e bremo eye free ye nje ohwe mi keken wo yem hyehyew wo se wontimi ntua ye nje ohwe eti bra se bi ofufuo kra ye de ma mu free e ma mu di na nti se e nkra ye se ye ba be omo health screening there bi fa oba ne bra na yen screening no hu ade a e ha oba no ne tu ho anamon enti omo so yasne se ya make se megidi se nruch na analyst na yetintin KM4 sponsor yen support yen Live Long Nutrition and Diet Clinic enso sponsor yen bi na St. Ben Jewelry omo so sponsor yen bi enti wo ye pharmaceutical company wo ye nkranru wo de no akwanya wo ho frɛ number me de beto dwe ne be bra be mount stand ne be ton wonro wo ye bookshop uton stationery se nkra school niama abai bibia bi uton eno so akwanya wo ho obetimi di about ton kranta de na wo lunch bag ifefefe ni nyina bi wo pese sada no beton bi wo ho no ma pa cho number yi na oni empanyimfo endi enkomo 0209 119090 0209 119090 akwanya ebema empanyimfo no so bekasa wo de obebe tu betina hodi sa da bi o wonso pressure ne ekum ya maame ne ya papa en kranke to akra pressure ekum wo munti ebe ye kasa kyen so de ama mpanyimfo no ne a check mo pressure levels no BP levels no e de ama mo sugar levels enso na doctor for no a check na mo nso omo ne mo aye health talks ebe boa mo nyina nti ofoi mesesa ada no papa maame enkwa yie fa oba no ebra sanya mo bedi fufuo no we ye ya amankra no mo fa mo ma no emra na ye hwe om Akoma healthy child fair Peggy papa ehu hia pa on se yemamu ha no ansa na ye di akora be ko hospital no e bia na ne ho dodo no de enti ameka se ehu hia na me ne kwaje odi enkomo back door hwe ene nkora bebre adwene nye obi ni ni edi agobe hu anu atam se kan na odi awo no obi na esi already senior high school what ase se papa was casting also papa was casting e wo se we di e yakonya kese onko hospital nko je card enko diki utintin so nko consultation room we dey ye abrel tuka faka ene lori fe eyesen baby owo kuma se he baby ya obetumi aba fa obane bra yenhwehwe na adwim yenhwehwe na ebia na ye hwe bi kura hye ne ho a enye ndadi opportunity ni oba tambia mfa ne ba embra because e de ne bone na do so enkola bo na we aka we odi ade awowei odi we awowei wonni ma de crop ya ekoso but ebia na akoda no owa adwene mo ha obi enti we die yesra santeman omato adi omadi fufuo na we die yesi modi fufuo na wi a mombra hospital na mombehwe mo ma pomudine yo ena menua atakakra odi enem so nya atakakro una eyi ana adantem ebia meje yo enti yanko glam by Tina na onye wo makeup emfa ema o pese wo siesie wanim na wo ye fe edi ko ba bia wo ko bia so wanim ye fa confidence level no kra no kwa eye sronkon so enti no glam by Tina na on siesie wo ho emfa ema o bia wo bia no frɛ na Tina beba
no ababa ye ukọ engagement birthday party naming ceremony and ye no ye fire ho sateten ni nyina opese o ye o makeup ma wa ofre na baby awo bia no tina ebeba no abaye e de amount eye 0544 466280 0544 466280 na tina embra emeye o makeup no emfa emma na afe yankoma medofo bia ne ho kani edi ne birthday yema no happy birthday na yemfa dwumedie no ensi eheya eye Mrs Ruth Efriye Anane Mrs Ruth Efriye Anane mekuma papa wey efri wukunu dofo ns best Anane yeni ni nyina na ye ensemtro edwuma ono eye edwuma edema Chronicle newspaper ekuma wukunu sen kan cho so odo na osre nyame nhira enso edema na mawarie no enyini na enchine embrem echichire embrem na monko manim Mrs Ruth Efriye Anane happy birthday from your husband Ernest Best Anane oye edwuma Chronicle newspaper your production lines no enie so wutie ye na wo se wo how bi amanie bi ukwada ene ye kan asase ho nsem etu wo asase wo how bi krampo na wo betimi afre number apart from eno no wo how bia ye kan e wa akoma mu nsem dwumadie no so a me share fresh number we 0530 507 849 0530 507 849 na oni yen endi enkomo production team members Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw ena Emmanuel Kwame Vadi menso a metina dwumadie no mu na medi chiame no ye frɛ me Beatrice Piogabra obetimi afrɛ me Aunty B nyame adomo a echina nso ye de enkomo de e de bebro me sorry na sports for no eba enyi we fidie no emfiri ha no